items. O fulmaono. If katanga lah ko to pe IPU o atagi ho ek me mi pa ki fotu umai hanga ka vinga fra vave ke frahu ke asenita ke fai hanoria. Ko tudu ni ko ka vinga pe etaha e malava ke tari e frataha ke fai ahono tala nga I pe palo ti o ma me ai hatutu resolution. O fulma fitu. Hiri hanu whakamapopo e ngai ka vinga na e whukutuu, pia mo ngai pāloti, nei mahino ai na e pāloti o laka hake I he wahe ua e tolu, o kuloto ke area I a ka vinga koe ngā aue ke ilo lahia, pia ke whakahoko ha ngā aue o whelawei, pia mo ngahi tauha alahi o whehanga hangai, pia mo kakai, serious humanitarian crisis. O whepaki, e mwe kakai o Afghanistani, Syria, Ukraine, Yemen, e mwe ngahi whanua ke he, kai tau te whito, ke tuunga tūla venga fua, o whehangangai, pia mwe nau kakai whewhine, pia mwe longa I whanau. Raising awareness and calling for action on the serious humanitarian crisis affecting the peoples of Afghanistan, the Syrian Arab Republic, Ukraine, Yemen, and other countries, and on the particular vulnerability of women and children. Ufulma walu. Na whakahure waia ke kau I asenita o whakataha, ke whakahoko hanoarea I, ena e tāria o hoko koe whakotuu, e me he whakataha lahi hono te au whangu fulma ono ai IPU. Na kau e eksea, ka mo e whakafofonga o tonga tapu, taha ki hono poupoki ai ka vingan. I, ngahi whakataha makehe, ne kau at kiai a tonga, o fulma hiwa. Koe whainga maaria mahu inga na e mau he eksea ma mo e whakafofonga ke kau atu ki he ngahi whakataha anga kehe lolotonga ai whakataha anga lahi hono te au whang fulma ono. O kau ki ai a ngahi whakataha whakawhaahiwa, bilateral. Pea mo e kau whakafofonga o ngahi wharearea kehe, pea mo e ngahi whakataha whilawe, related meetings. Na kau ki heni a ngahi whakatahan, taha whakaloma. Whakataha ai pēnolo ki hono mui o ngahi ngāue o whakahoko whilawei pia mo e whiriuriwaki ai ea. Koe whakatahani ne whakauakia, pia mo hono siwi ai whaunga ngāue, pia mo ngahi whakamori ki he ngāue o whakauak, pia mo e whiriuriwaki ai ea. Nei whai a tokanga lahi ki a whaunga e malawa ki ngāue whakatahai a ngahi wharearea, pia mo e kau atita whakawhanua, Spring Audit Institutions, ki he kawengan. Na whamawhai e eksea ki he pēnolo o whemau ki whamahino pau a ngahi whaunga e malawa ki whakahokat a hono whakapaanga a ngahi ngāue ki hono whakawhepaki I o ngahi nunu o whiriuriwak ai ea. Pea ki whakasio whoki ha ngahi whaunga e malawa I he whanua pea mo e wharearea taktaha ke ilo I pau pe koe hā ai lahi. Pea koe hā a ngahi mea o whakamoreki ki ai paanga ai whanua I whinga ko eni ke whakawhepaki I ai haa o whiriuriwaki koe ea. Loma ua. Whakataha ai hauik me mipa wharearea ai tau tupu, Forum of Young Parliamentarians. Nai hoko eni ko whainga maari ke hauik me mipa wharearea o kukei tau tupu, si hifo I tak whangfulmanima, ke nau toi wakai I peo iai, ha whakalaka I he tuunga o e kawatu ai tau tupu ki ho nau ngahi wharearea. Na nau toi area I whoki a ngahi whaunga lele I taha, ki hono whakaivia o tau tupu, I he ngahi pāti whakapolitikare o nau kau ki ai. Pea pehe whoki, ki hono whakaivia whakapaanga ha ngahi whaunga, ke whakaiaiak ai tau tupu, mo whakaivia ki nau tolu, ke nau kau, ki ngahi mea whakapolitikare, pea mo whakawharearea. Loma tolu, whakataha ai hoek me mipa o I poate ki hau eiki, me mipa tau tupu. Nei mak whainga maari whaka eksea ke whakataha, pia mo toenga o kau me mipa I he poate ki hau eiki me mipa tau tupu, o nau area ia e nau asenita ngāue,
Pea mo te watu ki whakataha whamamanilahi ai ho e me mi patou tupu. Aia e whakahoko i Hanoi, Vietnam i September wa maufu matolu. Na na tu fe me aki foki ki ngai whainga maarie ke o atu ai reo o tupu be mi. Tau tupu mi IPEU ki whakataha no full mavalu o konferenisi ai ngai whaahi ki konvesio ngā ue ngai pure ang whatahataha whikau aku me whiriuriwa ai ea COP o full mavalu. Loma wha. Whakataha pia mo to konsea e whanarea o Ukraine pia mo ho ik me mipa o nau ko mitu ma o ki ngahi ngau i ki muri pia mo whakawhipaki o e tai whai totonu. Nē mau e tonga whakawhi ke whakataha whakawhaiua pai le sol meeting pia mo ho ik me mipa me whanarea o Ukraine. Ko e tau mua e whakatahan ke whakamalo ia ai a ngahi poupou o whakahako e tonga ma Ukraine i ngahi whakataha a ngahi pure anga whakataha United Nations lolo tonga a hono ohof ki nau tolu e Lucia. Pea mo e whakaha mai a nau ngahi ngau e o lolo tonga whakahoko i he malumalu o ngahi pure anga whakataha i he whinga ke whakangata ai tau ko eni o whakahoko i ho nau whonua. Na nau korefo ke eksea pe mo whafofonga tonga tapu aki ke hatokoni e malawa ke whakahoko e tongani ke poupou i hakore a Ukraine ke nau hoko ko hakau whakafofonga whanonga observers ke whakatahaanga a ngahi wharearea o Asia pa mo e Pasifiki Asian Pacific Parliamentary Forum ABBF. Ko ABBF whafoki o kuna ngāwe whakataha ki hono whamapau i o poupou i a malu pe mo e hao security a ngahi whonua i Asia ma mo e Pasifiki e mo whakaai ai whakatau aki a ngahi whonua me mipa. Ko ngā whaa efa, ola o e whakataha. Tolungo fulu, i he ao whangatuku o whakataha anga lahi no te au whangufulu maano e IPPU. Na e whilotoia e hoik me mipa o e whakataha ki nautari a eola o e whakataha aia o kuiki kotoa ia i ngahi kawinga na e whakaha i he Manama Declaration. Na e tukupa e whakataha e whakahoko e hoik me mipa ho nau lelei taha i hono ngau ek ho nau ngahi whatongia whaulao sivi o ngau e pureanga e mo e whatongia whakafofonga ke tahwalonga. Tutuuni ko hia ngahi tō onga whakamalohi ko uhi ko ngahi whaikehe o kauai ai whaikehe i he tui whakalotu laulanu e mo e tāu whihia ki hamatakali kehe mo e ngahi ko via ai ni ihi o ki kai lau ko ha me mipa kakato o society. Marginalized groups of society. Loma ua. Whapapaui o ata maupe ai whanarea mo nau whanongo ki hangai whakatu input e o atu e mi society civil aia o nau whafafonga i mai a ngai group ke o society. Loma tolu. Whakahoko maupe ai area i whare area i a whaunga o whakapa apa. Pea ki whakapa apa i ai ngai tui whakapolitikare ke. Loma wha, pure i, regulate, a ngahi media whakasosiare, pea moha media kehepe, ke whakasisi, ai malawa koia ke whakahoko ngahi rea whakatupta whihia, hate speech. Ka i he time tatau, ke pukepuke e to tonu koia e kakai ke rea motohi, freedom of speech. He koe makaturi kia o e temokalati. Loma nima, whengawe aki, e mo ngahi kautaha, ai ngahi pure anga whakataha ke whakai ai nofo merino, e mo mauluta. Konga tolu ngufulumataha. Ko ngahi ka vingani, o kfok mai mo e eksea, mo e whafofonga o tongatap uluaki, ke mea kia e wharearea, e ki whakapapau, o khokat e ngāu e wharearea o tonga, o whakauat, mohono tokanga i kina, o ngahi ka vinga mahu ingani. Konga chi, ngahi whotu ke tari, a report whalau ka wharearea whika, honguful mawha, waf mau ful matolu. Alexia. Oi, koe reportien. Teu tō whakamaringi whawhonga tōngta puru aki ke o mani tāngaki ki aiki mo patau o katu.
Kape masea bege wataha eiki ke bege wataha whare area. Ko tui mahino pe ai uhinga o whakataha ko ini pia mohono tau mua. Ai ako hono whakataha no te au whao noeni i hono whakahoko i maamani i e ngahi whonua ko ini. Ko tui o ku mahino au pito pe ka veinga pia mei he ka veinga pe koni no mahino na os whakotu umai ai ngahi whare area i maamani i ngahi whonua ko ini. O kai foko whare area ko toa eno maamani o kau katoa. O ke hangi ko iu e nāmu e ngahi mea pehe. Ko whonua pe e te au fituono whakakatoa o mau he motuani. Pena i kai peke nau kakatoa ai. Ka mahino au pito. Ai tau mua au kusi o whakaluku fua ki ai. Ai whakatahaanga ko ni. O makatuunga pe i he sio he whekau kau aki. Ko ngahi ka veinga ke oua e whakaloto lahi ai whakawhai kehe aki. Pea toi ai whoke nesi o whakalukfua ki he totonu ai kakai whewhine, pea mo e nau totonu ki he whare area, pea pehe ai mahu inga o e tō utupu. Ko toi sea pea pehe ki whakataha, ku mahino o pito pe whakalukfua ko ini, pea oku iai ai mea whekau aki ko os whakahoko pe i he whare area o tongani, ku mau mea pe ki ai o hange ko whare area o tō utupu. Ko i siu pe whogenia o talanoa i pia talanga, ai tu unga o hau eiki whawhine i he whare area o tonga. Pea ku tau munu ia pe o ku iai ai hau eiki whawhine i he whare area koni unalo tonga whakatahai. Se akau ko taha o i maka maire o i whakataha koe ni a hono whiri o e tau eiki whare area. Ke kau atu i he poa te pure o i whare area o e tau tupu o e IPU. Ko tui sea mo hau eiki whakafofonga whare area o tonga. Ko maka maire eni. Pea na e monu ia e motuani o kau i he whakataha ko ia. O te wakai tonu ki he mawha tuki tuki o e wheinga ki halakanga ma o lunga i he tuunga whakawaha pure anga. Nai mahino au pito pe i he mau mui atu i he sea. Ai hange koe o ku tuu tairi pe kono uhinga koe maalohi whau. Ai campaigni na e whai e Iran, moi Amanaki, moi nau whainga maalohi ki he nau whakafofonga ke ne mau e lakanga ko ia. Pe hange pe koe mahalo ke tataki ai eiki. Nai taimi tonu pe e mau tau atu ki he whare mo hifo mai. Ai eik se ako ne whare area Australia. Ai ako taha ia, ko toko taha ia na e takimua. I hono teke. O se au whare area o tonga ke ne mau e lakanga. Toko ni lahi au pito pia mo Nusila. Kai pehe ki kānata. I hono whai e ngahi whehui. Whehui ki he toko taha koe ni whakafofonga o Iran. He nai mahino pe ko ki naua na e takimua. I he wheau he mo turi ki he lakanga koe ni. Whakawhita i ne kaua eiki. I he whanonga, i he whiri na e whai. O i puna aki, o tau i puna aki. Ai toko hongo fulu ki he toko ono a Iran. Ko tuku pāna e whai he sea. O kos mahino pe. Pena hiki pe hono vitio. Ki he lakanga fo ou mo whalala. O ku tau hanga. I e ngahi pure anga koe ni. O whaki mai sea. Sea. Pe hange pe koe whainga maari o ke omi ki he motuani. Ke mui atu i he feitu una. Pe atoa ai e fumonu ma e feitu una. Pe koe ni kuke kouna ai motuani ke utu. O whai pe hono ki whakafofonga i o kini. O e wholau nai whai. O ko kore atu mua. Sea. Ke tuku mai mua ha whainga maari e. Ke kautapa ki ho tau kou eki me mi pa. Ke whai mua haki pasi ma e feitu una. I he ikuna kua whai. O tu atu. Ewa tata. E vai. Se awa ki koe talamonu atu he whatongi alahi tu atu ki he whitu una. Pe ue pe pou ai me kau me mi pa whaleni ki he whatongi a koe ni te fua
Doi koe kwa whatongia sisi, koe whatongia whakawaha pure angai. Paku tau tu o kau, i kau tangata lalahi. Whakawaha pure anga e ngai whatongia pehi. Sea, ko kore pia ke ki tuhe pe mua ke koe kakato, kei ke fuoloa. Koe koe ngai mea mau inga heni o whikawa ke hana tonu. Ia tokanga pia au kia ki he palakalafi ua wha mo i ua nima. Pia mo i ua fitu e ripoti. Malo sea. Hoi ki pia e whotu, ka ko whi au whakamari koe ni ke ni staff e whatau ki mo patau palo te whotu. Ta mo e fitu na ksia pe ke o me mi pa fare. Sia koe kakano e ripoti koe ke te whahano whiuia e motuan. O tu pe kia koe whafonga tai ai whamalo pe mo fia pe mo honga ia i he tō whatongia poto e whitu una. Ai ave ai e whaipiri o te e pehe ke wharearea tonga o whakamau pe whakailongai mei māmani. Pe koe ka mea si e nia sea ke motuani. He koe whatongia koe ni o hake kia e whitu una. Nei kai ki ave noa ia. Nei makatuunga ia i he tau kei. Nei makatuunga i he ilo pe moe poto. I he whatongia whakasea. O kufuesia i he whitu una. I he wharearea tonga. Peke te au o ku laukau ai motuani. I he kuhoko koe me mi pa wharearea. Koe sea e wharearea u kau kia motuani. O kia tuunga maolunga o wau ki ai. Pe au kai koe ripote, koe ni nei la mate ai motuani. Whakataha pe moi whafonga tonga tapu ono. Pe nama whakamooni pe ki ai ki he ke tō whatongia poto e whitu una he whatongia. O ku whaitala noa ki ai. O hake he kalake koe ne wharearea koe o i e kisia wharearea o Britania. Pakoutu i sea koe si pinga ia mo e tau mua. O totonu ke turifua ki ai. Aki mautolu. Mo e hou me mipa ho whare eiki. Koe pia ai fia no ai be e motuania pe koe ke whai hao fui ai. He ku tonu e fua whatongia. Pea mo e tau kei o ke mau e neongo e taimlahi. O ko whanongo pehe mumu o tau whare eikin. Fulahi ho o folau. Ka koe whamooni e ripoti a koe ni ai mahu inga o e folau e whitu una. Te whamooni ke aki nau tolu o kunau mui folau i he whitu una i he lava mea pe mo e tau ke. Pea na ataku koha whakaheke ni iksia ke mui ato ha kore ke whitu una. More ke mama. Ka koe whamalanga atu i he kuongo i kuwhiawhia kulau maarie. I he hiki whanua mo e tuunga koe ni kutawa u ke wharerea tonga. Ka koe uinga pe whakamalanga sea ke whakamooni atu. Ko tawa u ke tuunga maolunga. Pa koe kautaha pe koe ni IPU. Ilonga te o whatongia e whitu una he CPA. Pe kulau ka ue pe whakailonga i hei. Lau ai mo e tau mua. O e wharearea tonga. Ka koe popo at pake whotu sea. Ake koe whafonga e waka pai tu hifu ke komikakato. Au pehepe ki whamalanga au whaiat mano sea. Malo. Tonga fitu. Sia, tapu me sia. Tapu me kau me mi pa. Ia malo e mau whainga mari e. Sia ko utu pe koe fie whamama whai pe mau inga. Koe ripoti. Asi he pesi walu. Ai nai tukupa e whaitaha ki whakahoko. E he hou eki me mi pa ho nau rere i taha. Yono ngau e aki. Ho nau ngai whatongia whaulao. Sivi i o ngā au e pure anga, te amoe whatongia, whafofonga. Koe mahu inga koe kau sea ko o ngoi, o koe ke to tonu ke toi more ho tau taimi, he toi he whakatonu tonu aki, he taimi sivi i e pure anga e aho. Koe kapau te ke taki o tokanga sea ke miniti, koe wharen he whikafitu, ui ai ai whainga whakaukau ko nina e hake me hapai taha tolu ke ou e sivi e kau minista. Ki au o whaamsea ke hanga mua o
whatau taina he tuange whatau to mai taula ka taulawa o unu he ku kilahi tau whawheto kaki ai ka ko ho ngahi reporting ho ngahi folau sea o kuni hanga whakamama whai umea ai ngahi whatongia ko ia ai pepe mo miniti o whikahiwa o wharengi e pesti au tahano au awalo maasi ai pehe whafonga no pere hapai ke tau whalala tau tolu ke minista panga ka o he kune to'o he ngahi mea ko ia ai whainga whakaukau o mai he ngahi principal wha mamalahi ko ni ke tau hoko tau whatongia ki sivi o sea ka ku o whamalo tau ia mo dia pito e whahua na whai minista hange ki ngari lahi ho wholau au keilo hono whafofa he ku ke hao reporti mai ke tariui o ku ke tariui mai ke whare o ko hao he ho eki kabineti sea folau e minista ako filo folau e minista public enterprise minista polisi paremia minista moe kau talo e kuhu mai ke farensia tege ke tota ha ku fanong o ko mai ha report ke faren pe ko ha fonga ngawe fo wau ka ko wongo e hange o ke palanisi se tu fatontono che ka pau ko tu dia faren o ka ke te report mai se ko ki fatontono ate ke mai mo se fa fonga fatontono ko folau ko ai ho e kabineti o ku report e kabineti pe ko folau ko ni na e mau fa mare mo tu na ku report e pe ne me ale re piga fa fonga malo se Oia, ko folau ia he fatongia fa fare area se au para nome. Ko nga ke folau ko ne kabineti ke uhinga lele ki aki tol he ko panga tu hau e fo no na folau ai. O kai ko folau ko to pe ko mai mai muri. Ka toton ke na mai o report mai ko ha maka mahu inga ko lele ko ma fo no ngai folau ko ni. Se ko uhinga ko ha ko ngai fe mau vivili ko na o mai ngai report aniwa aniafi. O wa ke fare pehe o kai lava ia ko feu ko ja tau pa hala ia wa tau pa ko ja tau poto hala ia wa tau poto ka ko kuinga ke tau ko kuinga pe ko ta siri pesia amana ke tau tu ta ke patseti ke tau sio fidele mo me ko patset folau Fatonton ja. E mai tata pal. O fatonton besa ke le fakam makalai mambe ko ha fare pehe ko ke mai ke mutuan se ka mo malo. Sia. Fomre bole mai sia tam fituna mai frère to kora sia. Ko se foto pa po ke tuku hifo ke komiti kakato. Ko kora ke tau nga uno to pe huata. A frère a ko ni. Ko tuku hifo pa fai umalanga ko ni ai tu hifo ke tu hifo a report ko ni. Pa ko fei tu ia fa malanga papa loti. O sini se fa paloti ko foto ke tu hifo. Ko amana ki au ke foto o te tari report ka tau unta to ke report ta ta fa mau ingange. Ko report fa kau pe ia. Ko fe mau vivili ka o na tu kai ko fa osi ke foto tari report ia. He o mai pe me ki tau ako. Ka tau ko ta to ke na report ka i wa hena. Hoi ki kua ta foto, ini pete o kamata mi foto whamui mui. Tōng ta fitu. Nei aha popo ki foto tōng ta fitu. Ka ki tau parut ke roto ki tari a ripoti furau whawharearea, whika ta whawafi wa toru, whahamani. Sia maka te vita whatawi puloka. Tusi le intei, palopivin piukala, vai a te one, minista e ngaulalai, minista whanua. Ik parimia leo reo, ik mista whanawagi, ik mista ngowe, ik no pere nuku, ik no pere tihangana, ik no pere timakepa. Kau ki kai loto ki foto, whahamani. Ik lot ke a ulimelan fasi, matin tabeluel, sa ke valueke, tane la riku e fofus malohi. Ik lot ke to fa. Sia.
O mora ke whamahina pe ke hinga i kai ke mauloto ke tuku hifo. Nā te heu kai ke mau tae loto ke ripoti. Ko mau whaamu mata ke tuku hifo heu ki ai a ngai umea lelei i ripoti. Ke whaiha te whamatala i matalanga i komi kakato. Kakapau ke loto e a wharei. O kora pe ke mahino pe ke kakai. Mau popo ke ripoti kana mauloto ke tuku hifo. Malo se. Malo tanga ta wha. Os mahina pe nai ua foto. Ka koe na ku haa pe he tau pe koti. Ai uhinga na mo whiri aho mo paloti. Hoi ki ta video ko mi kakata. Thank you very much. Kata pe oi. Ek no pele e wawau me mai. E whapo pe hoi, tape mai whituna tia. Au tapo te ton pare nia, au mai hoi ki no pele, au mai ka whonga kai. Mai ka kai whonuang kau ngā we. E kusea, kuia e foi mea lahi au hoko i mā man. Ko toki o sene tau pasi e whituna. Pa kona wa whakau mahalo nei e hike whituna e ki e whitu ko ia o se hai. Ka tuang e whatongi ai. A ko toki mahino ka te au tangu peo whakau i kai. Tapo e mea i e mōri. I e uwhataha ngā. Haueki. Ulahe tau hanga o hake ai ri ki pia moe agapuru rapi pe hoke netball. Hoi wike kua o si wike atu. O loto peke whakaha ai mea koe ni ke mea i he whamiri mamoe kakai. O kua nautoro e whanau he akapuru wha Amerika. Hoi kātina riu kia hono toko ua, kia hono 412 lau miliona. Tako tangane ia i nisa reipa ho mea ki ave ai pepiri o te. A honi tau whiesia, o hiko whatongia whitona. Kako loto peho iki ke atu e mea po ni ke honga ia ngai whamiri i Morina o whikawa ki mwana whana, ke akapuru wha Amerika. Toko lai maru lam toko fitu, mapu toko wal, lau miliona ai whanau tonga o na ola ke wa inga koe. Ko toi ki mea ne taha sea o mahulu hake i mamani hatoa, ai ki tangata haa teho o ien tonga. Whae ki tataka motonga, ka was whiri ko toko toluia i loa i e mala e musika pe koe hiva i e taleniti koe Amerika. Hoiki, koe ka mea si e mea koni o tāno ki ei. Ka koe wakai ko toki se hifo he social media o ku asi hake ne kui a ula mo tui fua. Ia mahino rewa ka te au ne alu ko toa e whamiri ko na uo. Nei whai e fu floati he a lea whekesea i Hawaii i hono pou i o i ki talavou koe ni ka koe ki tangata tonga. Ha teino, ka koe tataka mo tonga. Ka koe whewhakapa ke whareni e ku whakamalo ki ha whatu whanau lerei whai ha mātua moha ngahi mātua i mua ka koe awe tau ki whanua i tonga ni sea. Ka koe ki mea kou tū hake i hau eiki. Nga tau hanga noa pe he ngahi mea ke he kakai ke tau whatonga e tau whanau. Ai au unau unu, e mala e spoti, maalunga, te unu hake ne musika. Eksea. Sea ko ki whamalo pe apia, ke ngahi whamiri koe ni, whaloloma ko te seifa historia re ka, nei lawa pe mi mahina fia pe kia ni tata iki, o unu hake reka koe ni, e hoko ko toko taha i loa. E mala e musika e sea. Sea. O kou, ia mea o kou ki tokanga ki ai, ki mua patau toki riu. Kai whatonga e whane. O kou whatonga e umea lere i he, o tau i tua, o eke o ilo ko umea lere ai whakawāhenga. Mea lere taha ko whafoki mai mau, mea lere taha o kou aia koe i he maru e whituna. Kai kou tonga e sea kou tokanga, ke waka kone o niua o tau i tahi. O kou whatonga ue kau mea o nau hangepe ku nau ngahe waka sea kou whatua ki whituna, pare ikin, ton pare mia, oi paa ngai ni whakawāhenga tuku hau e whanua, na o ngahe ke wako. O whatua ki whituna ki whafok mai mai waka koe ese tia ai whanarea a niua.
Whamore pe whamiri ai a ko pe kia ai toko tahana le whatu o e whotutu e ngau e koe ni. Ka kui kai whabe ea anau tolu. Koe waka koe ni. An ko fo tolu lanu e ngenga tau i tahi. Ka ko kola ke he whituna e sea. Whakafoki mai e waka ke malumalu e whituna. Pe awi ke kai ngani ua. Pe kapau e tōku atu ke tokoni. Ke fu no koni ona waka kere si e sea. Koe mea whakapoto ia pa mo mea le rei sea no whatonga i. Ngā tau hanga noa i he ngahi mea kehe. Koe wholau. Koe ahau ni peu tau tutuku. Hanga te wika hau tau te teu rewa ki tāpune whare. I hanga e kongo i eksea. Eksea koe whakaos. Whamore molo ko manatuia ke mea koe ni. Hane au hoko ke tau akapuri ki. Ok, i tongani, ai komiti ko ia, pe ku whatu pehe kau muria ri ki, o toki o mai pehe pure anga ke anga pa anga, ke tokoni ki ri ki. Mau mea ke mea koe ni he kou hi, o ku fia ho tau whodua i he whaika akapulu koe ni. Ka kou whanongo i sea koe, o kue komiti au nau whatu pena te muri, koe nau pepena au whai koe toko kore me pe ange se niti. Whafoki mai mua. O i pereanga tu ke mo ngau e ki ai. E kai tuku e pau pe whano e ki mo mea ki ai. Whamore pe hou eiki na kou to'o ho mo taimi, ka koe ngahi me a lalahi ene tolu kou o hake, oku matua ki mahu inga, ka ku i he malu e wharene, ka mo mea ni hoi kureanga. Watawange pe eksea, e hoko to ho whatongia fo au wena ku e rotonga sea i wharearea, te sea i mea tautupo. Sea. Ai pe mo ki au hata he mautolu he folau. O kung toki hake o kung ki langa ia hake fua aku he folau. Talu weni e mauhuma te pike koe maa mga sinsine folau he ahat ne fea e kau sea. Koe o mai ki whaleni. Pia whiri rewa. Whiri mai po hai, whiri mai mi he. Pia folau ka kai whewhine. Hanga tonu pea ki tō taha whewhine. O kia e wholau ke whekau ke mea kai whine, ue motua tangatai o mea e whaneni, o peke ande kaungana ki ai. Ka toki awe holo, tohi awe takai holo, i tua mau whakamoni, mau tata peau, whamoni pe kau peka, ka se awe motua tangata, mea e motua tangata koe ni, o kui kai ande kaunga, koe mea nea ka kai whine. Eksea. O kore peke whituna. Kore peke whituna mua ke. Ki ai pia mo ki wahe mai e tau wholau. Ange e tau pare mia ki kore atu ai pia mo ki wahe mai mo ene wholau. Mai pia mea koe observa. Mai te heka pia o whakalangan. Kai koloa pia sea ke te kau he wholau. O kai mea he nau si mari mo e nau kakata heo iki. Ho mo tau ai pe ka mau whakamooni pe ke mo wholau. Malo mai di poti ia. Malo lai mai di poti. Ka kou fie wholau ik sea. Ia ki wholau ki Amerika i sea pa whakau atu ai. Nau pehe au te ukau he wholau koe te ke mea ki Amerika. Tonu atu sea, na e kau en hono tari koe wholau koe ia. A me mi magono whakahoa. Ke mea ki sea, o kau e ngo whawhonga e ua he ngo whawhonga. Where keu mo te whaleni he tau tipe te whai. Ai haka tau mea, ange a taha he ikno pere koe ni i sea. Ai ke, whai ha tutuni i sea, malo ma whai mari. Sia ko kore pe ke mai ki whenga mari ko ni ke whahoko atai pe popo ki mea nei o haki na e os. I teu pe motuani ko i ki pui tua e talawou ko ni mei kawanta fitu. Ko e whoha e whonuani ka koe whanau tama kawanta fitu. Ono hingoa ko William Tongo. O kuiloa aki koe ai Iem Tongi. Ono tau taha walu e. Nai whaere i wepa tupu hake he kolo ko kahuku i motu ko Oahu i Hawaii. Nai hiki a William ki Seattle. Washington i he tau tolu ko osi. Ka hangia ko ne whamatala i hono whaakai ke eke ia. He was priced out of paradise. Ko ne whakalawe ia ki he mamafa o anga e nofo i Hawaii. Nai hui ngai e ne hiki. Mono family. Ko e tamai a William Tongi ko e adai ko Rodney Piutau Tongi o Hatiko. Ko e tamai o Rodney
piu tau tongi o e tārai ko sitare tongi o hati. Ta kone whae ko sene uwhea uefa o Hamoa, o Samoa. Ko ne whae ko e whine ko lili tuifua o ne tamai ko uluamu tuifua o moa. Ta tamotonga. Ta kone whae ko e palangia, ko e Irish. Ko William Ina e ako i pehe ne tamai ke hiwa talu me ne keisi. Mo e whakaamua, e iai haaho, e mao kanu whainga maari e ka hao e Mexico. Mea pango ne malolo i tamai koe ni, e tau ko mahiri atu, tau ko osi. E matwha e sino pe. O teuteu ato William ke Great Weight me hako, me he apiako i Seattle, Washington. O amanaki at foki a William ki he whainolo, ki he American Idol Season 21. Ki he fiasa pate weekend i Amerika. Lolo tonga ni foki, o kukau ata William Tongi, i he top 3 ai American Idol. Te au kune mau, ai name tag o American Idol. Koe fuafua toko taha tonga ia, ta koe fuafua toko taha ia me Pasifiki, kene mau e whainga maarigo ni. O pore mau pe, ma William i hono tonga. Neongo teki, kene sio i tongani. Te koe whakaike kotoa pe o William, o une whaha, te koe tonga ia. Te koe ne tamai me i hate iho, koe ne whae me tatakumotonga. Iai e ne wham, iai pe haa. Pe iha invitation, pe koe ne malolo, e ewa mai ke whonuan. Malo sea, e ki teila pea, me whanau tamako sea. Whamore more pe tūtō hoa, pei ke uwha manako no bau mai. O whamaro tu si a fitu ho, te o mai e, ai ki foi family tree, toki ki whaino hino whawhami. Nau ai pewe hate ho, pia mo tatanga motonga i sea. Ho toi mea mai koe, o kia no konga haa moa, sea. Ho ula muu, o le whae ko pure, oi mo ko puna whatou whita mi ofu, malo i sea. Ewa tata. Ese o malo que whanga maari koe megan whigapa mo wholau koe tau talana fui tau kosina e ai tohi mai me ka kaitonga koe i tua pureanga o whikau aki pia mo whamahu inga i koe a honau mahu inga koe nau tokoni mai koe ko tau whonua i he ngai tawhake ke kawai e paanga koe nau ri mai koe ke ngai whami. Pena iai ai pehe pena e tali he pureanga e iai fui waha taimi te tau wholau atu ai o aahi ko tau kāinga koe nau i tua pureanga. Ka koe whaamu e sea ke whapapau ang mua e fui mea koe a pe whai a whehe koe tiu o kunau tari mai na tole ke tau tari. E nai pehe fo ke tuang ke pureanga ke ai haa. E nai pehe e whai i ti sema pa nai kai fo ke lawai. E koe uraki koe aho ka kono goa koe wholau o kou whakamama whai eo e tau wholau koe o wheloaki mo tau ngahi kāinga koe i tua pureanga. O silama tau ki Nusila, pia mo Australia, o whenke o wheloaki mo kāinga koe. Ka koe whakamana tu e tupe e wholau koe ia mua ai mua ke hoko koe whoi mea o hoko mo oni. Pako tue koe rata e pia wia au ka mo e whawhunga no pere wa ke mau mo mau ki Amerika whataha mo e. Me whawhunga koe ni o hapai he koe te kei ke mau ke. Ma sia mai ki Nusila mo Australia. Ka te ke mau ke kāinga e ua koe i Amerika. Ko hono wa sea ai mahu inga koe o e wholau he koe o whai e whiako aki whakawaha pure ama. Pea koe o kou poupou lahi ki he wheito ona i he ripoti mau mai pe o ngai wholau. Sige ngai fu mea lelei o tau wako he ngai ripoti. Whanongo mai kakai ke no lau atu neongo kutu hui o stari ripoti a koe kaunau whanongo mai piki ngai mea. Sea, e saipe ke utoko ni ke whafoka e ua. E tari pe whitona ke utoko ni. Mana. Oi foto wadi e sea na o mai pe ai whafonga e ua ki moka. Oi foi foto ki e wharerea ni sea. Hau ate ki tā noa koe. Whai whataha e sea si
kai utano sias pa po kui ko tanga tai kia nei pore sias ia la ko tu hake mo tu amuri e presidente a ko ia kore ke ai mo ha ne ka e ai mo ha ne allowance la ko kai si poto kui he fa parangi pa ko ia ha ke translate o ate me aprendi e kan ke kui ko ha mi se ka ko ha mi britania e ka ke pena na usirin tamai e ka pena na usirin talang ke ho na family ke ne kumien de ka he ko ke ma he se si haka o fa fonga mo ala pe ke ho mo kato o ai ho mo fola ona mo me ke pe to ho ko dia me pe hen he falen o to ko ni pe akuia e fola o xe na fai e pure anga ti Amerika to ko la hen e o ka kai ke be apita bua he fola pure anga to ko la hen e ai ka kai una o ke be ko fa me ke fa fonga fika fitu he o ai pure anga o ko na ke tu ki hatto tolo ia tu ai fola o ni he ko hui tau tu e tu ngau ki fatu tama ke apita ko ia ka pe fa hua ko se he fola o ni nai tau fe wa pe mo tau ngai wa henga o mai be ai ka kai tau fai mo tau fe me ke faren pa tau hanga te patseti ko hai me e fai he pure anga ke ngai fe ma o vivi ba pa mo me wa fo ke u fa da nga ya o fe ma u ke ku pe mo ni ko pangali me muri ko pangala o hala pe mo igno pere ai ho mo tikite pa mo me at o ke ka kai e usai Amerika ia e te ma pe ha mo se ni ke mo te me mai moia wi ka pe se na u Korea ke ki ka wa ta fola wa fitu ka ka te fite ke ko so no no Korea ke ai fa fo ka ko to ni pe se e ma wa ki me le se kana me mo se ko hi ko kana me ngai falolo ko foto ko mai ko ani ko ha ko ni na me ke fa fonga ko mama uno pele ko foto ko ni na Australia fare ni ke ha aho o ka kai muri ala mai ke fare bena tali pe tu ke pure anga pe taluia pa ko du ko ka me ni ke ta ko ke mai pe ke pure anga pe ko anga na fai ki he foto ko ni se ka ui ka tau whanau lohu kula tau ngata tō rio koe ki tau hokot ki aise. Malo. koe se kau ka whaase te awia koe uhinga fu koe wholau ia koe uhinga i koe te alo aha te ki ka paino koe uhinga i nia ai whi loa ki mo kainga u te nau tokoni mai ke taim koe hoko ai whai ngata. Ewa tata ko tari whatontono e no pere e wa. Koe ka venga koe nina Australia he wharepa ne peuki ke ton ki tau tau whime aki ai koe tau whehui ke pure anga pu hana o ngā ui whahoko ki he mena Australia. Koe ki tari au ai tamai koe ke te toi tō ope pu ai ke tō hake me kato whe. Koe uhinga whuki koe ai mea ke koe pāngai whulau ake he pure anga. Koe pāngai whulau ake he whetūna mo kau me mba ke ngai whataha. Ka ko whi ki se nitia ke whai ake o koe no whai ai kore. Koe ahanga koe ni ai whafunga e wata e hapai tahaua. Ko yo lai asi ne alu o feinga I ta fa ko ta mo pe se ka toton pe ke ha ki to kon mai me office feitu na ke lava o toton ya ki ti to kon pe ki tikite o te ma me ke toton pe ki tikite ka ma lava ko ai ma me mo igno pe fa kau e mai fo no pe e ma fi lok mo ka nga e lo na to yu nga wa nge to kon mai fa mai he ka nga pa mo to kon fa lu fo ko fa mai ka nga to mi to pura ko le pe se ma no Kata ki o me pila. Oi, ko mea koe niu ko tuipepton ke whamara ala, ko hi ko e wholau ki ko ha mea ku tuwhataware holo. O ki ko Santa Claus in ke whapareki mo toko mo ala wholau. Ko e wholau ke ta mua. Ulua ki, o ke ngai wholau o kfua ia I he kautaha whaafe mai, o ke ngai tau mo ngāu ki wholau ko ia. Ai o matunga ni ko wholau atu. Hange peko di pot koe na e toka sanotari, o ke plakanga whamaman lahi o ko kaut ke pau ke mga whakatahu konfenisi pau ke tau o ki ai. E ki ke lawai ke awe hataha whawhonga I atu au, ko hiko au na e whiri ngai whonou na whalala mai ke te au.
ai ke ulakanga pehe o pau ke tau hanga tau hi ke tau wha whakapure anga mo whawharearea mo wharearea koe muri. Koe wholau whawhalangi ho eki, whiunga pe mo tau wholau wharot whanua ke upahenga whiri. Koe wholau ki tō pure anga, o ke ai uhinga mo tau mua ngā ue, pau ku awe ni i o nau tau keiki he ngā ue koe whahok i he wholau koe ia. Koe whiema o koe ke iaha tau taimi ke tau whiohi koe tau kainga ku nau i muri, i Amerika mo Australia mo Nusira, o te kia ke iai ha wholau pehe ho eiki pau ki kai ke iaha patseti pehe, pe ko hatau mua ngā ue pehe. Ko hinga na tare whare tu ke pureanga ki nau tok whau mai, heu ki ka polisia ke wholau ko ia. O ki iaha o hinga lelei, e taimintu ke ka ko wha mai pureanga ha ngaue o tutuni ia o kia ngai tutun pau ki wholau ko ia. O luaki o whiri tau tau ki whawhongai he kakai o tongani o ki he kau e ni ihi koe ni unau i muri o no whiri tau tolu. Ai ka tau lat ka nau tolu ki ke nau kau nau tolu he tau wharearea. O nau no whawhonua, pe o nau totong tuku hau, pe o nau tariui ki he whonua ke. I he lao mo e atakai ke ni tongani. Ka koe uhi koe e tau waofi koe whaamiri mo kainga, o ke toka i pau tau mai noi koe iwi lahi, o mai me tau whaamiri mo kainga i muri, o popo ia ke ngā ua kou whahoko i tongani. Kau i kai ke iaha mea wha ofisiale ho eki, ke ne hanga o tataki ai kore wholau koe ni. Mo tok whao maha pōkama ke tau pakai, whotu ke pureanga ki na hanga whaivia. Ka koe tū koe ngai wholau ho eki, o ku pake tau bui pe ke ngai whaafe o mai whawha pureanga. Ka ma ngai pōkarama o tau kawat ki ai, o aweni ihi ku nau ilo ki ai, mo e nau tau kei ke mala e ko ia. Ka ku iai whakaam i e kāu, e pōpoi mo whaivia e ngahi komiti koe ai wharearea, ke nau kau atu ki he kawenga ngau e komiti ko ia e ngai whataha wha pureanga. Whatata peki he komiti whiririo ake ea, o lahi ngai whataha ai whiririo ake ea, koe komiti ki he tuktokolahi, o ke ngai whataha tuktokolahi. Koe ngai whainga mari ko ia, o tonga whai ngau ke whainga mari i ake, ai ngau e koe he lahi ngai tau kei mo ilo e mau he komiti mo ka whawhonga, o makatu unga he ngau e koe ni mo whahoke u komiti, mo e tefto i ngau e ko ia. Ka pai ia, o mea i nerei pe whawhonga tonga tapunima, ko se e komiti paanga, o kia ngahi whataha ia u komiti paanga o mamani, o whakawat ki ai atita sengi arepa mo whawhonga tonga tapunima, ko hika nau tau kei u mea whakapaanga. E ki tau awe he tamaspoti ke alo whataha mea paangai ki ne iwe ha mea. Koe whataha maman lahi a spoti, tok awe ke tamaspoti. O pehe ono whiri tau ka wholau ho eiki. Kau te tau hanga ai o tō mama mea koe ni, ko hi koe iwe kakai i tongani mo mori mea ngā fua, ai ngai wholau koe ni, ko hi pe ko tau moare rei taha tau whonua mo ngā ue wharearea. Koe ni ki ho eiki. O ake whawhunga no pere whawhau. Koe ri ki o ki kai koha mea whakapure anga. Koe spoti o tau taina spoti, pau kia e komiti mo e kakai o nau he malai ko ia. Koe ik minister spoti ki ke mea heni, ine pehe, te tuke tok mea mai o whamala ala atu e tūngau ki e spoti ko ia. Koe utuma atu, ai waka koe ni o ku tau koe whaua. Koe utuma atu, koe luku e kainga me toke lau mama o. O lawai hono langa ai utuma atu, ka hiriko hono ngahi koe waka, o sina e mau he a wha. Tō ne tua taimini, koe whamiri koe ni tō tahana ne hanga langa hake whai ngau koe ia, o ngā rotonga whenga ki whakakato hono ngahi waka, ki mua pa tō whaki ke kainga o niwa. Koe ku maueni, ne ku watu ki he... Koe ku mau ki he ni, koe paanga constituency na awe ki he memi whahuia, iyo, pia tokoni kei mui kāinga. Ke whamore peke whituna. O ko mau rerei au pito ai whamatala kau ki he mea koni. Ko tokoni peke whituna, na iei paanga constituency i wahenga koni na awe ki ai. Ka kou whamalo atu ka pau koe whaungai, pa kou
o tu lo lo te ki fitu na ko na fa fo pe waka malo Ko he o ki o na ye ko ngai paanga constituency na ave kia ki top mea mai kia e whafonga o niwa. Ka koe whakau ki i ne tuhe taimini o ki ko hatau koloa o ke whai ngau ki whakakato e whakau ko ni si worthiness pe koe whakau pe mau ne certificate o ka kato osono ngahi e whaki de vai ke kainga niwa. Ko taimia te tau toki pe potano ake pe ko whewhe tu e malu ai whakau hiri hono whakakato e ngahi ngā ue ke lawa whaka o ngā ue e kāinga koe ni mito e la mamau. Ko William Tonga hoeki u whiawhia au pito e hono whailonga e whare area ai tamasi Tonga ko e ni mo ne tale miti o kua o ke tumbu e whe auhi he musika i Amerika. Pau ko whamalo atu ke o whafonga tonga ta fitu pa mo no pere o whawau hono o hake ke whailonga i he whare area o Tonga ai lava mea o tau kāinga nofo muri. O kua toi ke tau whapapa e tama koe nia ka tau paspas. Oi ki mo pau gidio e tau whare area ke he komika kato, te ukora ke o te tau maroro ka tau hokato ai peki he wha, pe ua ki ai koe ai temfika nima koe ni ua ko hiu kuro tonga wholau a wawa o taha wha. Ke toloi report ko ia ka tau ngā ue peki he report ia tonga tapu uluaki, tonga tapu wha, ka mwe whatau pot ngā ue whakamau anga. Pot ngā whakamau anga. Ai ka whai ai tempe tau ki he komika kato hoiki. Tau ririo komika kato. e o hoek mo whamama pe ko wi ko e tunga wea tau whare tau pati e hau e whanua kau mai whare hau moi of rapatu whare mata apure rapatu kare mea re reo kau mai ho e kabineti rapatu ke ho e ke whanua rapatu ke kau whonga kakai si kau ngawe malo si whai tau ngawe Patapot ke kakai whanau nau pia mai he ngā luope. Haweki. Hoi kau ngā ue, hoi tala whatongia ku omi ke motuan. Ai o nima po niwa, mai no peia, o toloi, o tari, hatoki mea mai ai minista, mo ui, pe koe whawhonga whina taha wha o wawau. Hoi taimini, Pamre more oke pa more lipoti ai ahi whawhane area tonga tapu wha. Au kore mua ki e tonga tapu uruaki, ui kwa tawa sini tae, e ke mea mai ka tau, kamata e tau whemeaki. Tapu e moesea, tapu ki e whakataha ngai, e ke komiti kakato. Sea koe ngā ue ni nai whakahoko e motuani, koe whakawhonga wharearea o tonga tapu uruaki. Ai au kua si whakakakato pe i he ripoti koe ni. Mahino au vito pe koe whaunganga maheni pe ni. Ai au mahino kau ngāwe ko toa aki pe, ko tūtūni he lao ko pauke whakahoko. Nai lava lerei ai aahi koe ni, pea te momea pe ki he ripoti o kuosi ase atu pe i he PSI. A ngahi mea na e nofo ki ai tō whakamamafa, ai aahi ai motuani. O kukei tuu pe ai kaweinga, na aku ngā ue aki pe, koe kaweinga ngā ue ia ai motua whakafofonga whare area o tonga tapu uruaki. Ke uruaki pe, a tonga tapu uruaki. Koe ngā ue na e kamata mo e motuani i he ofisi, ia mo e whatongia koe ni, na e kamata he whakamā opo. Whakamā opo pe
ai ofisi fai ngā ue ki honolanga whakalahi whakaloto whare o whare pe o kutu i he malai ma inga halano ai o whare wholoa pena e langa ko whare o akapulu a kolomotua e au ki he taimi ko tue ai ko sirio mo whakalakalaka o anga koe o whaunga o nofo ai kolo pe nai ofisi pe ai ko sirio ki mua ka tok fofua taimi eni ke hoko whare ko ia ko ofisi o whakafofonga whare area tonga tapu uluaki ai ko lava ngā ue ki he ofisi ko ia na iai foke se eniti na e kore makehe e he whare area o mai koe ai paanga e ni mamano ke tokoni i he kore na e whai o tautau te fito ki he hou eiki whakafofonga whare area fo ou i he se eniti ko ia koe tahamano ni maafe ai na e mahe ke whai aki ha whakalerei ofisi ko ngā ue ko ia na e tokoni ai se eniti ko ia i he whakalerei o ofisi ko ia. Ko taha e ka weinga i he aahi ai motuani, ai mahu inga, ai ni ko si asi pe i he pesi ko ni o kuhulu pe, ko ni i he ata, ke ata ki tua, ai ngā ue ai whakafofonga wharearea. Ko e aahi wharearea na whakahoko, na aku whauai ai ripoti, o tuwha ki he kakai o ngāhi wheituu, ko toa na aku aahi ki ai, ai ripoti ai motu a whakafofonga wharearea pe. Pea na e lawa ia whakahoko, pea e kei hoko atu pe ai ngā ue ko ia, i he tainimi o ku hoko atu ai ripoti ai ngā ue ai motu a whakafofonga wharearea ki he kōsirio. Ko taha o ngā ue whakamā opo ai motuani, ko hono whakamahino pau, o i whatongia o i whakafofonga wharearea pea mohono ofisi, pea pehe ki he whatongia o i kōsirio, mohona ngahi ngafa ki he kolo. Whei ngā i ke mahino au pito, aho mau ngafa whatongia o whakahoko ki he kolo. I he taimi tatau, umo o si mea i pe, o kuiai ai o ngā ofisa ma o lunga talu mei mua, i he anga e tau nofo i he koloni, koe pure whakamahe, pea pehe ki he ofisa kolo. O ki ai pe ngahi pōre ia o i mea ko ia. E koe pure whakawahe o tonga tapu o i wahenga kolo motua, o kulahi ange ia i tonga tapu luaki. Ko tui na o swa whakahoha a pe ki mua, i he ngahi ngā ue ko ia. Koe ofisi mo i kau ngā ue, nai mahuinga ia au pito i motuani ke hiki e molare, mo i tuunga o i kau ngā ue whakaprofesionare o i ofisi o whakafofonga. O ai honau teunga, e aku ai honau loko, o i teunga o kau pe ai mo i motu a whakafofonga i he teunga ko ia. Pea ke mahino, ai tuunga, pe koe whakailonga, koe identity ia, o i whakafofonga wharearea, i he koe whakafofonga wharearea o tonga tapu uruaki. O tui te mou mea hipope ki he tā. Pea kumahu inga pe hono whakotu e ngahi kaweinga. Ia ngā i whingawe aki, pea moe kau ngā au e he ofisi, mahu inga ngā au e loto toa he whatongia. Pea une omi, moe loto lerei ke whakahoko ai ke whatongia, o tatau he hifo moe hake, kai pehe ki he whainga tā amu e whaingofua. Korea ia tangata koe ko Winston Churchill. Lava atu moe ngahi whatongia ko ia. Ko tui mo mea i wosi asipe i he ripoti, ai mahe hongo fulu, o i ngahi kolo i iki, o tonga tapu uruaki. Aina mo mea pe o wosi asipe mo ia, i he ripoti, alo to kolomotu, a malolo, a tua tākilangi, ka peta longolongo, halawa be tu fuenga, tonga ta eapa malolo, a ka pehe ki islei. Ko ngahi fie mau kotoa, anga maheni, o hake kotoa peia i he ngahi ripoti e wahenga. Ko tui ukai ko hatoi fu umea ai tanu hala, ai mama hala. I he taimi tatau o ku iai, ai ngahi tuunga peia whakasio ka alafi o tonga tapu uruaki, mahalo ukai ke fu. Iai e ngahi kolo i tongani uka hange ko feitu wano. Halawawe tonga taeapa, sopo tau whaahau kai pehe ki islei. Pea moe ngahi pore, o ku hoka kia te kinau tolu, o hange koe hala kai umaa ai lahi o ngahi vai ku tō. O ku ikai tuku,
ai ngau e motuani mo fengau e aki pe mo pure anga te pehe ki kau ngau e pure anga ki ngahi ngau e ko ia tau ai pe ai e mahala o fai be hono tokanga e tina pe o fu ngau e wa ofi au bito pe mo ofisa kolo ke tokoni ke ngahi fie mau viviri ai kolo whakaaho ke lava ke mui e ngahi whatongia whai ko ia. Ko lava atu e ko ngalahi o ngahi ngau e ko ia. Pea o mai pe mo ngahi whakotu te mou mea pe ki ai i he ripoti. Pea ko whakampe ke o hake pe ai ngahi mea o kuikai ko ngahi whakotu wanga maheni pe a ko tui mo o si mea i pe. Ko taha i ngahi whakotu nai o hake pena fa tala noa pe ai motu ania ki ai tala noa mo matu a he siasi tala noa i he ilokava ai fa i toka pena o ha ke ia i he fokotu whakakau kau aki pe ai bakai ai motu ani pe he ki he ofisa kolo pe mo kakai whengau aki mo kolo ai mau ai kere i hono anga hono whakafotunga pe ko anga hono lei auti mo anga whaunga hono ngau aki fa i toka Pea Moria Space, ko to be ataha fok ko kakai o kuo mai o fai hi ngahi fai toka. Ne o go whakalao ko to ape, ka ko whakaamu, ko e whoke fai toka isleri. Pea ko whehu i whoke o hake, na e uhinga ko hai e fai toka ko ia. He ku asi hake pe whoke ngahi talanoa. Ki he kakai na i kai ke lawe i he motuani mo ilo he kakai e kolo, pea unau whahanga pe o whakahoko mai. Kana e whakakau fo o ia nai o hake, ko hafo i konga kere o ku whakawhainga maarie i ki hawhai toka. Te malama rewa ke si o i kolo ia, tau pihepe ko i ko siri o. O nauhanga o ngahi whakaangataha hawhai toka. Palani lerei ke whaingofua e huu ki ai, ngahi ke mahino ene malu, pea o nia hono purei, ko taimi koi e ai hakau pekia ai, ai au hanga pe ko kau pekia pe o kolomotua. Kana watu pe o whakatau ai konga ko ia ku ngahi whakalerei. Kai oua e fuhange ko ni ke uongo i he motuani. E ko whaunga pe hange ko o ku where keu. Kai toi ai ke maa opo ange. Pea a whakaao ngā i lerei e spacey. Pea molu maluange. Pea hange pea ko mea lai tahamo e ne maluange. Ko anga pe ia whakotufa. Whakakau nai o hake he ngahi whakataha koe ni. Mahino o pito pe ai konga o kolomotua kai pehe ki he sopo tau whaahu. Aia o lahi taha ai o kau mau mo ui mei tahi. Nai o hake pe ngahi whakotu ko si o ki he whaamai ta. Iai ngahi whakotu o hake ai o hange ko SMA. Aia o lolotonga whai e ngā ue ki ai e potu ngā ue tau tai. Nai o whakahoko mai pe ia he toko taha whakahofonga lao ai ki mu. Kana e toki lawe i o kuhiki ke potu ngā we taha. Kana e mea mai pe ai toko ni pare mia e ke iai pe pe amo eik minista e ke hoko atu pe ni ngā ue. Ka mana ke whakahu mai e lao ko ia. Aia ko e lao he ko tutuni o SMA ia. Ko e kolo ki he matātahi. O kui kai lawa ia pe he ke kolo e ua ki he matātahi e taha. Mahino apito pe me whangatapu o kui iai ai fo i konga ai o ku tohi pe ia ko red zone. I he palasi o hauai ki he tawha koe ni. Ki kolo motua o ngata meme ngata mai ki wharekai mo mea i peko sea view. Peo toki hoko re wai, ai ngahi wheitu ke lava ke whakangofua ke whai ai whangota. Ka kuai whake hohaa si ka inga whangota ia o kolo motua. Oi wahenga kolo motua. Ko tokolahi ange e nau ongo e nau tolu ke kakai iria me ngai wheitu ke he kehe. O kuange o tā palasia, ai matātahi ko ia. I he taimi tatau o ku o mai pe ai whakamatala, mei he kau pisi ngahi pā ofi ko ai, ai ilonga ai toki mahuange o eria ko ia o whangatapu, o magatu unga he whakatapu i koini o ku whai ki he red zone i koini i he whangatapu. Pea o ke hoka tu pe ai whakatutu, hange ko wai e mātua, tau kei he tau tai, i kolomotua i sopu, nau pehe uiai ai ho mea ke a i ke omi e te pupulu mo e limu o si kwa hono te pupulu o laku ki ai pe e lava pe o to e whakawhanau i a teia. Ai a ulahi pe mo ngahi mea umauhanga ki ai pe ngawe lahi pe e motu ani, e kumi hano paanga, pe i he taimi tatau pe ko sio,
ki hange ko se ni ti ko ni mo paanga o uat mi fare area pengahi fie ma u makehe o kuhoko me tatau ko poak moyako ko totongi ako ai o si kato ipe i heri poti ko ni to ko tu ko pau te mo me ape kiai pe a ko tu pe mo me ai ko to ape ko hange o kuha ko tunga ke ai ripoti o fai e tonga tapu uaki ka ku nai ai pe hono uhinga nai ko ripoti ko na ko hono graphics ko fai ia e to taha ko professionale i mala e ko ia o pau te mo me ape ke ulaki pesi u hange ko fehu faki ngahi ku pesi o uhinga ia ko lalang hange hafala e ko whakakau ia e motuani nofo mo e kāinga ke lalanga ia te ki mautolu ai ngahi mea kotoa ki hono langa o e kolo pia mau ngau e whakataha e ko taha pe ia e whakamau popo e motuani sea umute ke kore sea ke mea me pe ke mea ko whamatala koe ai mahu inga ai loto e kakai ke mau ngau e whakataha neongo e hato kehe hawhahinga tui ko fai fatongia e motuani e puke pe ki nau tolu te mo mea pe ke foi loko se ko loko na siakare ko ta fata ke to mea mo ko e o uhiga ko siakare ia ke hu ki ai pia ke mau ngau e whakataha ai o ko whaamu pe o ka pau te mo alu ke he konga ki mui ke ngahi whakatata o hange ia hatau hu ke he malai wa inga halano na elahi au pito foki sea ai ngahi ripoti me he ngahi kolo ko talanoa si poti pe ko fai mai e whakahohaa ke malai wa inga halano pe mo kolo motua tana ku kore atu pe e tari ki he taimi e toki watu ai ripoti ko imi hange ko mea na whahohaa ki ai whakafofonga e ua taha te hange o pehe ku alu e paanga i e sipoti ki kolo motua ako hono whakapuri e o kute uwaki whaingai ai ngahi lau maari e. Ai whanau mo e kakai, tāna ki nau tolu, ngā au e whakataha pia nau tui mai ka kita, ki mua, pia te toki langa hamea. Pe ko ha infrastructure, pe ko ha whahinga whakamore whakapaanga ki ha whare. Na e pehe, ai tuu ai whare koe ni ko iloa, ai na mea ki ai e minister ko ni whakaloto whonua, ko holoi tounga he aho ni malai wa inga hala no ko hono uhinga ko gym ko ni ko tu ko iloa ko sunia mafireo na e kamata aki hono tana ke tau tubu he wafta hanima o te ki tu hafare ia ko langa o whanau pe te tau kamata mo mea mo ui e wa tahataha ka more ma uia langa pe atoki mua e te ala ki hoto kato hu whanga whakatapu pe mo hoto iwi o kamata ai ngā au e ko ia pe toki mea mai e pure anga o nau toki toko ni mai o ka pau ia hato no. Sea mahu inga ai langa ngā au e o kuwhai pe pehe mo e kakai o kunau mui pe mo kau whakataha mo e motuani mo e pou maa lohi i he langa ngā au e o kuwhai tonga tapu uruaki. He ko taha o e whakamao po mo e kawenga ngā ue ai whakafofonga wharearea o tonga tapu uruaki. E ki mua, ke tu o whakakaukau i hanga ue o kuwhai, ma ai kolo e uruaki mua, a e te sio hifo ki a kita, ko hae mea ke te ala tokoni ai. Ki mua o te ngai ke te kore, ki he pure anga ha tokoni e whai mai. O ku itai ke mau mua pe ke kore ki he pure anga. Ke hange ko hua ko e kalaptama tonga ko ni ai tokon pare mia a ko ko mai ange ikai o kai ke mau mai ange o mau uraki fai e mau tolu e fatongia ka mau toki hanga atu ha tono no mo ha mea ala feto ko ni agi mo pure anga ko paanga o ku omi ko paanga whakamahenga ai a ko tuipe mo mea paanga tahakilu ki re okolo pe atoga tolu kilu ai o fo ki ko sirio o ku kei mui pe ai motuani i he fonga na ngau mai aki he kau whakafofonga ki moa wahe paanga taktahamano wahenga hongo fulu tahakiluia na uia me ko miti ngau e hongo fulu o ku wahe me ki ai o ku aspe koi i he whakamatala koe o mahino aluai wakilu pe atoe tahakilu
o whakaawai a ki hawhahinga project e lawa o whakahok. Ko ere o kolo ku mafuri he ahoni o talu me he whakangofua o ikai e to iai ha ke fiu o ku maungau maukumi me alere pe au maungau e aki ai o reo i he kolo i he pōkotoa. O ku wahe ia o mei ke whakatofuhia e ngahi whaianga i lokawa bu ngahi kalapkawa tonga mo i kakai unau pore ki he whatongia ko ia. Pea hoko lerei, umauto e whainga ke amanaki, ke kumi ke ua mea lerei. Pea kua upe e nau reo, koutu i pe, o fumahino au pito pe, ai manakoa, ai mui sopu, i he po uri, i he kaumau kamamalohi. Pea o kufai hono tokanga makehe, o i ngahi feitu ko ia, i he taimi po uri o tau te fito ki he weekendi. O toia u foki e nau reo, oa ua to takai atu i ngahi api uta, i tonga tapu ono, tonga tapu nima mo fitu, o lahi ai e ngahi api tuku hau, o i kau kolo motu a. Ne asfoki he whakamatala koe a tonga tapu ono, koe whereok tokua a tonga tapu ono e whonua. Koe mo oni sea, koe whereok ko ia o i ka inga kolo motu a, he ko honau tolu unau ngou e he ngahi feitu ko ia. Pea maalo lahi tonga tapu ono kai pehege e no pere, o mo teke ke tanu e ngahi hala ko ia. E koe hala e u api uta o i kau kolo motua. Bea bahen be ia, tu whatange, roto ngā whai e whengau e aki pea moe mei teki, i he toi polo kalama tu whatange. Talamai o punau hanga ke i hono talamahu inga o he koe tokua koe tu whatange hoko koe ni, koe tokoni anu usila o punau toi o mai e nau tolu mo i tu ungata. Mo tu anga tangke pe e tala mahu inga e ki tau taha ke na hanga ai ka hoko atu ngā ue ko ia. Ko taha o mea nei tokanga lahi taha ki ai e motuani o te mo alki wai whakatata i mui ki he ngahi feitu wano. Nai uha lahi e whonuani i he Februari e wafe ua taha. Nā aku whai e savea i he ngahi feitu ugoeni aia ko halawawe tonga tae apa isileri pe mo sopo tau wha ko te mumea ki he tākoe. Ki he ngahi septiki hufanga he whakatapu. Ai o kuriki pe o kutape ki tua. Se ana mausawea ai api e wangi au tolu fitu. Na ilonga au pito ai ngahi api o ku awai ai septiki hufanga he whakatapu. Pe ko taimi koni o ku toa e fu uha. Ai ni o ku mumea ki ai he taa. Pea oku tafe ki tua ai kino haa ko ia. O toka ngalahe mo tuani ki ai. Mahino au pito pe ai tauni pea mo fu uhalahi. O aia ne tatau mo fu uhalahi ko ni Februari huafe ua taha. Pea ku whai e whakotu ngā ue. I he taimi tatau. O glawe i he mo tuani. O ku iai e tokoni anu sila. Fou i he meiteki. Ki e ngahi o ngahi toireti hu whanga he whakatapu pe koe whare whakawhie maari e. Ai nai tala noa ki ai a tonga tapu walu, koe to tonu ai tangata. Pea mau toka ngalahi o mui, o si mau e maurisi, o tuku atu ki he potu ngā ue, ke lawa ke whakahoko i ngā ue ko ia. Se au mahalo, koe ngahi whakamatala ia kua whai, whekau aki pea mo e mau ngā ue, o whakahoko i tonga tapu uloaki. Lahi a pito pe mo e ngahi whakotu ki he totongi ako, hoko atu peo e ngahi tokoni u whai he pure anga pea kua lava le rei ia hange ko tokoni ki he laptop mo hato e mea pe o kumawala tokoni ai o kuikai au pito pe ke toi vei ua a e mau poupou i e sipoti pea mo e mo ui le rei ai u whai e malai ma inga halano ko taha poki o hange ko whakakaukau o e whengawe aki a tonga tapu uruaki pea mo e motuani o hange pe ko mea na aku malanga whare area aki pe ko haa e wahenga whiri ki he na whekau aki mo e pure anga na whakatatau ia, i he waha o e teriteri uri mo e anga. O kuna whi ao ngā aki. He ku kai mahu ai teriteri uri, me he toenga kai ai anga, ai a pure anga ia. I he taimi tatau o ku hanga he teriteri uri, o to o ICM, pe koe whangi bacteria o ku tau, i he lalo mutu e anga hu whanga whakatapu, pea maa i o mo uilere e anga. O pehe ngā au e tonga tapu uruaki, ki mua ke mautu o whai hamea, o ku maulanga masi o hifo koe hae mea, e whai ai e mau whai au ngā aki pea mo e pure anga. Pea o kei hoko atu pea e ngā ue ko ia, se a koutui ku
futo tu a mea ko whakamatalana to hanga mai pe talanoa. Ka ko whakampe mo whakotu watu e ripoti ko ni pakapau iai hata o to ia mea e tokanga ki ai ke whai aha tokoni mo to whakamahino o whakotu watu. Maro. Iyo, po ke paloti, iyo mea mai fika ua, o tapu taho ewa tahatakai, o ko ai. Malo pito sea pa fatap mo feitun, fatap e hoik me mi pa komit kakato. Ula ki pese ko kamalo ki pafonga tong tapula ki report pa fof. E kai ngata pe fa fofa e fotunga e reporti ko isu ni mawenga me ngau. Ka ko e fa fofa ai kakano e reporti ko o mai ki me ke fare ki e fatani. Ki me te ko tokan ke se o asia i pesi wanoa i he ko nei fa fofonga ke ha ko loto a ko motua ko e fika hono lo mata pota kilalo i pesi ko ya o hai fu firma e tokanga ke malo e fa na wako i ko kamata ke as e fa to ko na tapu i he ka wala kita yo ya ko se ko palparema enyo o pulahi au pito ene asi i kai ngata pe i apia ko ni kai ngahi ako anga ke to tivito ke ngahi ako si ai kamata ke asia ni ihi o ko na asore fangi me alere o tu holo pe i ofki ngahi apia ko ka ukawan i me o to kanga pito ka motoan ko hao ya mo malu afana wako ayo kuton ke fai ka tokanga he ku kai ngata pe i nau alu holo ko tu fa holo e fai to kona tapu ka te fa tu tama fugia ki fangi longa i fa nau na fa ka ki na tori ha me alere ise ko mo me ai ta ho asa ki ngahi apia ko ni ko me ko vei pa wa pe ha ko hange ko hai sigareti ne ki apia ko ne ma o he ka fa ko ia e fa na wa ko e to ko hiba na na alwanga mo me ko ia ki apia ko ai ko me ko ni fakatau no ia pe ia i farikolosia ina ka o si ha mai hono ngahi o la kovi ngahi report ke pe ko ha o neti ai ko opton ke fa ka to kanga he kai e lai hono ngahi he fana wako ta to te pito pen ki longa i fana wiki e ko na o be fok na to me na o pla he pito silino ko ang he na matua ke o moe ki ako pe go e fakatau e me ko vei pa o moe ki ako o ku mahoinga ia o pito au i he hao mo malu pe mo ilere ai fana wako i rotonga ku ai se ko frampe ke whakahoka te me koni ke feitula pe mo fare iki he kawaken mo ilere ai fana wako o ku e fu haka anga barita ia i he ofisia fo ko ne to kufi ko haka anga barita ko ia wo feto e apia ko ua ko tonga side school pe mo e apia ko to ko no pe loto ko tempo haka e barita o ku alu hono mau pe ko films ma fola ia o e ngata pe ni ha o ke apia ko o mana wa ke fana wa ko ka to alfo ke ngahi ka nga api ko e ani fahinga no no fuma fitu ha velu o fi mai ki ai pe o fu ko ve apito ia ki na mo dere ki na mana wa ki ai e fahinga mao pe fahinga ko ko no tu ko ngai he haka no barita ko me to kan ke motuan haka barita ia tanu hala ia o to kalere ka maha ki e ka ia o fia te fitu ko ni pe he ki longa i fana ko no na wa ko he o apia ko ni o fi ki he haka no barita ko foto pe ki pot ngau o ha na to le ai patongia ko ni pe ko moi pe ko pot ngai moi ke fetu ko mo e haka nga barita ke fetu o mama o me he no foanga mama o me ngahi apia ko wi ko mo e kakai ko ta fe ngan ke tau hanga o ako i pa na na tu ko na mo lere ka o te na wa pe na ta hong full tu ko tu ko fa hinga kansa ia ko fa hinga maha ke na mama i la he mana wa ki ai ngahi ma ko no tu ko me he haka nga barita ko foto malo hia ke fekau haka nga barita ko ni ke na fitu to kumi ha uta pe ko hariku
o tu ki ai ke mama o apito me no fanga o kakai kon whakatoa sea ko whamalo apito ki he whafonga ko ni hono o mai report whafofa fotunga lelei ke tawako me ia i he aon fotu atu sea malo O luka popou, eo tata. Malo se ko whampe ke o whai ki lea o ki whamalo pe ki he whafonga tanga tapu aki. Ki ngā mango konu whahoko no wahenga whiapa mo sipoti. Ko tala mono atu ka te koe whafonga. Koe ngā whakenia na ke langa whakataha mo e wahenga he. Ko tupi koe tau ene e ua noa pe te lahi ngai ho. O monga. Pako tau ko whaalera tau sio ki hono o la. E sea ki he ola koe ngā koe ni. Koe ke ngata peia i he ia ngahi tim sipoti lelei pa koe e whai nau tua ki Fransē. Ka te kau e kusio aku ia koe wa ko tipi ko tau ene ua e ko alu ki ai. Alu ki he chin. O sio koe ki he mo ui lelei koe e kakai koe no wahenga. E na ua mai ko whamalo e sino. Ta tau koe atua mo whai. O tu koe fo i ola ia koe ia o ku kehe au ki toi he koe white ha wahenga ia tonga ni tua ha mea pihe. Ka ko tu koe fo i mo tolo e ni e whafofonga. Ka kukore tau e he whiawhini, ke whewhe mua ke tapat nā he mea koe ni. Ke aho i mua au he whakalakalaka o e sipoti he wahenga. O kusea ki mea ngāwe koe ki nau chimtu he e wahai. Ka kuwhampe ke mui ho mō tolo he koe mahu inga maari ho malanga ane nai. Ke ula ki liliu e lau maali e lau mue loto. Hai spoti ke whima o ke ako e whikuna ki ai. Katoa pe o sipoti. E koe akapulu pe a moe pikaporo moe umea katoa ni whai he chim pe moe koe toko. Sea, te ki toko ni wame atoi pe. Ke tapatna na ke aluangi moho timi akapulu pe a ose fe au hi koe te ke toi asia nge koe moho timi. Koe puhinga ia. Uk toi kore patna pe mo ngere ia. Kau mahu inga au pito a mea ko nahe whai e whetoko ni aki. Ka pehe ke tu ngā mātua pe koe ni koutui mo mea i pe matapure ko Eva Mas. O kulolotonga whai whatongia he potu ngā ue pe au pui lotonga i wawau. I hono whakahoko u porokalama ako ko ia. Ka pu malo to e ua tata. Ka whenga i mai timi akapulu ke mo ui whamore mori. Malo se. Koe e whafonga o ke sia whanau ke sia ma ke liri wa me pāpolo ke mea kono. Koe. Ake Se ko whamalo lahi ki e whafofonga e ne loto tō. Kau ke mea bifu whafonga ho mauanga. Ku mautō pe koe ki he o whiwhingai mai ki e whuki mai. Ka kusai koe nga pau te tapatna, te tokanga lahi, ka whuki te toi maua ho mauanga ku lahi mo whatonga tapu. Ka kukoi whamoe atu he mau i ho whiauhi, ka he ke toi hoko i e kahau. Ka ihe kukore a koe ni ka tak whamoe whafonga tonga tapu laki. Tau patna mo e kou tui ko ngai wahenga koe ni hanga whamalanga ha pai tahaua koe ke ihe ni. Koe mea tatau ka koho mōtolo, koe mea e o mau manu meile ia i koho foi mōtolo, ka hanga mua o mai ke mau kopi. Koe na koe ho kau tangata ko Eva Mafi me kau tangata ko ke nau kakai mau mai ko mau ngai wanga ke mau ngāwe, whakai ai whi au hi ke whai, mai mau tamaiki ke wa ingai kolomotua, po ngai tua pehe whila tuha mau whanau, ko pōpōla het ki ai. Sea koe mea ko whihakat ki ai koe, o koe e fui mea fo auhen ka koutu ko kolomotua pe ko ni aswhai, Bilai lai mea fo as mai report ko ni koe whakawhika koe o ngahi hala mo e whakahingoa. Sia ko tui koe fo i ngā ue whakafonua e nia ko fuolo e ne tiu ke whai. He koe te tātu he teksi, tama he teksi, oe ke lere piwhe. Lere mai pe ko hau mai pe ki mala e koe na he vehala pa ke matau e sio ke fu mango lahi. Koe api koe ta whakto he ma. Koe whahinga whakahino ia senturi ku osi. Ka pau e whakahingoa e hala ke sai pa whakawhika. Lere mai pe ki hala mea whika mea koe wawe pa pāki hanga hi mape. Ko whalere hanga ala konga ko sire whakawhika e ne toa. Whakawhika lelei pa ai e whailai whika tu lelei pa. Ke te toi mise ke ta kapai tala mai hala suni aga meka whika tolu lima. Ko te tatahatu pe ke ko ia pe ko mea pe. Ka ko pehe ko mea ton ke whai mo ngau e ke e tau whakalakalaka.
he ku talama ngai form electronica ni hang ko fra form ko ni visam o ke no foi fe te ma ke ta fa no ke ka fika ya hala ke ai ko ka hala ko ga ngo hala ko te ai tu pe kolo tu o tu to lo ko ka hala e ko ka fika ka ko tu sia ko foi fakala ka ni ha mai me taki e wa henga ko ni ko mo tua uruaki to ton ke tau unu ka to ke aki hanga we ke ai ko tu ko po nga sa via mahalo ese ke fai ki ai me ko ni ko taha sea ko ta fa ko ni ki he valita na dele ma ke por calma pa na tana ki he ngahi koloni na seni no pe minista banga ku ke fa pa anga pe ko mo ke hokot me ko fanki hala iki au pito ni o ku fe ma ke fa no valita i ngahi kolo o eu ko sta la pe ke ngahi kolo ke na tana ko tu ka ko tu ko programa ton ke fa mo ai fa lu ku fu ke le o si eu ngahi me ngahi en moi ko tu loto to pe ni sta moi ke ko tu ko palparema ko utu se o ku fihia e ngahi fetu e ni kai ki hoka te ngahi ko hinga misina la fa ne mo na kai lolo la o tu fa fihia ngawe i si ko e fanki pausa e ngahi o tu mo tu ka ko tu pe e ya po kalama e ta fa pa fo ke fa mo hoka tu mo e ko ngahi hala ko fa ma wa he mai ke fa pe ya e pure anga pa mo ngahi kolo ko ko fa o si se ko fa malo ke foi fa kau ko no mai e pula e bidang fa kau le ko ha mai pa fila pe ko ek ko no ko e fa na wa ko o e se ko fi talat pe a hon o ku si au pito ngai skola sipia pure anga ngai skola sipi ko mai ko ngai fon ka o ku toko lahi e kau fie ako pa ko ni tu ko tai minia o ku kamata ke ne wesia e fa na o ni pa ko fa malo ki to ta pua ke to kanga e kina ne ko ni ko ki se ni ti na e mai ka o he fa le pa na kolegi am pastor se na de mai se ni o fotua ki e o ki programa skola sipi hange kono whakalere koe programa scholarship whalau sonua. E totongi pe vai ua. Ka kapau ke ei mo piho preti, ai whakafoka ato seniti. E whahinga kono na wako USP, ta uwaki, me TTI, ka mo e ahapanolo anu. Na mea ke i stawa whakaloto whonua o mau inga yako whae ko i e maua e ngāo. Ka koe whai mea kono uhinga mai ki ai tonga tapu waki koutui, o uhinga mai ke tokoni mai mo e pure anga. Ke whakotua ngai mea pe ngai wahenga, he kuiai si ngai whaamiri ia koe whaka ofa atu e mātu ai. Kei kia ha whitu whahangoue, koe kia whaamiri e muri ke tokoni mai, ka si lama ki tahine pa ki tamsi i he fomu whitu. Koe toi pe nia ke haki se niti, ke e mō aki he USP pe kwa tipi loma, pa koe tu e koe ke kaha u, e tu lele ia e ngai whainga maari. Ka ku whamalo ke whai whakaukau he ku haa mai, ai mama lahi au pita whakaukau koe ni. Ai koe student loan. Ke toktotongi mai ha aho hane ngā. Kou tui he kai hola ha taha i he mea koe ni hunau honga ia. Koe mea koe ni unere ia seile, koe kero ki nusinga unere ia seile. Koe tō taha tō mene alo no me pāha koe ne pule anga koe student loan. O kuhano whatongia o naia ke tā whakafok. Paku tā whakafok he tō taha koe toa koe honga ia. I he tokoni. Paku tui sea koe ha mea ke patse ki ke tau tānoa ke. Ka ko whakamalo lahi ki te whaafonga o e tonga tapu la ki he mono mai he tai mine fui whakaukau le lei koe ke whakamama ki tau tolu koe hui ko tau hako tupu o whonua koe ripot whamui koe na tau hanga o tari o haa mai pe moi ai ai whie mau ke whai mo tau sio mo tau tupu hangahi mama mo tofa hangahi hala ki he tau tupu koe o e ahoni te iria ngai whakatamaki e hoko e whai tō kona tapu pa mo e whai hia wangi koe ha mai report e whamau anga i stālau. Whamau tu e whaafonga o mai report. Te mautoki lau e toi ngā, e ku kakano, kano mate. Ka mautoki o lau mo mau tātā koto i api. Kai mana tui pe mua e tapat nā ake ai. Malo. Fotuka popo koe uloto ki tāri, a report e whafofi o laka tonga tapu, whaalotra hika nema. Te roto ga te ito ka tafi puloka o melang flash matin ta peluelo sa kwalo ke tu sile intei alo pivin ki kala vai tai one
tania la riku hos malo hi mista hi ngalai hi mista fanoi pare mia leo mista tawaki hi mista ngowe hi osataka bata me fui hi no pere hangana no pere bano todo que tu como fulma fitu Pea ke lo te whamara te hi nima. ngai fo halo ke ai se Malo. Tape mo sea pe ki whakataha iki. Se awa pe e whakamalo e motuan. Ke pe ki whakataha e whalala mai mo e tari. A ripoti o ai whakawhare area a tonga tapuruaki. Pe aku koe whakampe ki hangat ki whanonga e kahau ka pe ki he kakano e ripoti koe ni. Ko pau pe koe whatongia e motuan i kohono mui mui. Ko whamalo lahi ke pure anga. Oku mo ni rea Tuan Paremia mo hoik minista o hange pe ko tala me he futoa e ko sia tau tai. O ku take i tau pe. E o fai atu pe ai poupou. Mo langa ga au e ki he fua patogia mo whakahoko. I o mahalo iai pe aho te take he kehe ai. Pe e hoko pe he ko malai o politikare. A ku mo ne tala noa koe kehe kehe ia kalaisi. Mo teolosia o e laka laka. E haka kehe a tangata. Haka kehe a whawhine. Ka te ta pe ki a ni taha mo e whasi e taha mo e rea e taha. Ka te takamata whakataha pe pe tata whakaos whakataha. E whai kotoa pe fua whatongia a tonga tapulu aki. Moi motu ani. Ko e langa ngā ue, ko e langa whanua. O hange pe, ko e ngahi, ko kau ngā whakafofonga. Me e ngahi wāhenga kehe. E pe whakamalo ke ho ikno pere. O mo ke i toko ni mo whalala mai ke he motu ani. Ka pehe ke ngahi kolupu. I hono whakahoko. O e whatongia. O e langa whanua mo e langa mat tonga tapuru aki. Whatua peperewa malanga malo aki. Malo. E whamalo atu ke whafunga. Hage pe koe mea ko mea I ko whamanatu I hau I pureanga ko te poti o nio at ke pureanga. Pea mou wakai ke ngai mātua ki mea viviri. Pea kau ia he tau patseti mo e ngā ue pamohu. Whoki mai ho te poti mai he tau whoka tau tutu nea. Tau hoka tu moa toi pea taha whaa. E kai, whamore more tolo e taha whaa. Aia e ko whika whaa. Whika whaa ko tai meni. Os ko wea pa tau whao si rewa ke mou. Whamore pere ho eiki mea pehena. A tau whinga rewa ke os. Os me pa mou. Mea taha maro. Maro. Tama e whetu na ikisea. Rau maria ke he hoatani whatapat ke ho eiki me mipa ko mika kato. Ka hata sea ke whakato atu e ripoti a whawharerea tonga tapu whaa. Kisia koe aahi ko ni ake koe anga mai ni na tong ke whakahoko ia I tau kosi. Ka nai te whakakato e ni I tauni, I aho ono, ke hawatoru o maa asinga, koe aho ia I tahaua. E tūwho ke tonga tapwha o ke I kosilio ai wahenga, kure sisita I he potunga ue leipa, taru me wāwhetaha ono. Pea nai kau mai ai kau maulakanga I he kosilio ko ia ke ahi ko ni o kawai ai siare leo kosilio, sekretari, tampanga, ka pe ke supervisor ai polisi wakolo o wahenga ke ahi ko ni. Sia I he peswalu te ukamata pe ai, pea o guiai ai ngahi fia mao vivili o mau whakakala kalasi. E ria ia ngai whi mau vivili whakaru kufua o mau hanga o to'o mai. Pe te ukamata atu aki ngai whi mau vivili whakaru kufua o haa ia I pe swalu sea ka ngai whotu vivili me he wahe ngā whakaru kufua. Ko whika ora ki sea ria ia tokanga lahi e ka inga tonga tapwha ke tunga maru e na moui ka pau e hoko a whakatamaki tunga I e kasa. Nei whai ahi ki he ke terminolo kone kasa I tōriki, pēnei whai ai kore na lawa ke hiki eni ki sok. O haa ki mātu ani na iai e palani pehe I e kōhili, o tuku atu pe leo ai kāringa ke ongo atu ke pure anga. Nei whai e whatara noa ka moi, pure kone terminolo sea, o whamaro lahi ki e pure kone terminolo e kasa I tōriki. Nei hanga peo whamahino e tarifeu I ka iai ha whakatamaki. Pe pā ko iau whafua ki he kilomita e 5, pe ko taia mita, kilomita e hongo furu. Ai hanga ne uesia. Ai ako ne tū ko iau tōloto ai ngahi
area takai o tonga tapwhai o tibau siau mai ki nuku alawhani. E nei whai whenga ke aahi ki he lolo, ke lava pe ke maumata ai te ngahi whaunga o nauhanga whakatūtuu ke malui ake o ka hoko havela pe ka whainga whakatamaki pe he. Mea pangona ke tari mai ai kore ahi koni ki he lolo sea ka nei whai tala tokon ni kasa o mahino ko si hoko whakatamaki pe he nia he ngai whanua ka ngā pe Pasifiki. Aka tūka ngai tanke lolo whakamana wa whaka olunga. Nei I Papua New Guinea na pa faturisia huia he foi whenga tonu pe mo whakamana wa. O vela e tu anga lolo ko ni pe ke lava e ngahi tamate afia o tamate e afi. Kana bea pe na fai ko e whana vai ke whakamoko ka vela pe lolo o si ke taha me ko ngā patutu. Ea ko tokanga ia matuan. Kono uhinga ko tuunga pia e kasaba na pehe he pure. O nau whakaam ke ua te whahanofo mai mita ni manoa ki me he boundary ngā tangata anga ko ni kono uhinga ko nā tula tafuafi ai kakai. Nau tokanga kono uhinga o si palau atu ngā he konga ia ke e ria koe whaitu ko ia pau tau ilo pe nā tula ngā au e ko ia ki uta e ai ma ki tutu. Ako tokanga nā hoko whakatamaki he tua tahape. E si e taurea he paraparema ko e hoko. Nā hoko paraparema pe le panoni. Nā lahi mau sea ko mau tokanga. Ka tuu ko ia tauriki. Apiako me he whakahihifo. Whare lotu me whakahahake. Pea nofo anga mai rewa. Ai kakai me he whakatonga. Pakatoke lau. Ko e Navy Base ia ko e whanuani. E ka pau o kia ha mahafuai. Pea hoko ha paraparema. Nai pepe e pure ko ni e kasa. Ka ia ha paraparema i he kasa. Ko pau ke wesia lolo. Ka ia ha paraparema i lolo. E wesia kasa. Ka tuko ia tukatuai ai whakaukau ko ni sea. E whai pe kore mai ia. Ko taimi ko e Krismasi. Ke ue whai ha whana one i he whaitu ko ni sea. Na whai ku hifo hafo i one o tōtonu i ha whaitu o hala. Pea hoko ai ha paraparema. Whambe o kuongo atu ai whakaukau ko ia e sea. Ko e hoko ko tanu hala. Kei hoko atu pe tokanga ka inga tangata wha. Ke tuunga o kia hala pureanga. U alu ka te koveangi sea. Ko e mahino pe ia ko e ngā ue ko e niu tofu hia ia tongani ko toa. Whai e tau tapa ko no i ngā ukau a tangata wha ia i e whaitu o maulalo. Tatau ia mo tangata pu uati. Pea whai ngofua au pito ni uwesia. Ko e asilahi ai vai. Pe kia ha whaitu ia e tawhi ki ai e osi ai oha. Tofa fua loa. Kawai ka inga koni i whangaloto. O musi pei o manmatango ka pe ki pātangata mo pupua. Ko e ai te mihoko ko tanke vai, ke whema o ka inga i tanke vai, tarupe me ngā i campaign na tok osi, nai haa ke pātuani na iai e ani ihi nena ona toria o whakaha ke kakai o kuia i tanke o mai, ka whakatu hana puanga tanke, ka whakatu iha kakai o taru ai o ke ahoni. Ka pau ko ngai tupāni nai, mooni nai oni me he ni mga au e pure anga, o ku whaunga toa e re o koni e unau ke whema o tanke ko ia. Ai te mihoko ko tā whea sea. Tokanga lahi apito ai ka inga tau te whito ini ki he ka inga i he pei o manmataongo. Ko tanu koni halapure anga maalunga. O ko whakamalo lahi au ki he minister ngā wanga lahi e ngā ue whakahoko. Ka e whatonga e nge mua ai ki i wesia ko e ni o tā whea i ngai apia i he pei manmataongo. Loko e ngata pe e tā whea sea, ko tā whea koni ko tā noa ki ai, ko e ai whakafufo i ve e te kai o whakotu utu he loto whare. Kasi i lue holo ai ka inga. E kuorewa e whanau o mohe ka ngā api, e uke ki ngā lama na tolo mohe e whitu anga ngā mahi ni whonu waiga. Nei whai a ahi, nei whai e tokanga ho i pure anga kono hinga, ka whou mai a hala whakawakawa.
o hange ko ia na la ve ke ia tonga tap val oi mo ki fomre mo pe me ko no la ke nai ke hoko at le fi o ngalu ia te o ke fa tu ne fa re ke mo tu ko te mo ko pe ka tau onu pe he me ko ko tu uni a lao e tau ngau fai fomre mo ke tau ki dio fa re ya me to ki se a ai tu ko ia tau dio fa re Hoi te u korpiki e se ko kakato ki report mai ngā ue ko lawa whakakato e komiti. Kape mo fituna exia patapat ke ton pare ke pare me reo ka mai ko ki patapat ke ka fonga no pere ka mai ka fonga ai o mai ka ka exia we ngai ripoti a tota pula ki kutari pege ripoti ai ripoti fatau ai ombudsman ripoti fatau to ngale falo to fonua ai apa ombudsman ni fatamu no ai fatong o ngale ke falo fonua tali moia ripoti ai ta fitu tari e komi kakato ripoti ai to ngata pualu tali moia apai taua ripoti ai tali moia ripoti ai to ngata lima tari ai pe ko ripoti ai to ngata puono tari moia kata pe hoi ka pau ya ni e fare kini te ke lawa ai ka ripoti ni a pe pe ko ma pe ni xea to ko to ke feituna fare ki ke whakakakato e whituna. Malo. Ano, hoi te u koat ki he kāke ki tau paloti a report whakatau o patmeni wawhi wanoa wata pe mu wataha ki he tau wawhi ua. Report koe ni nai tari muli ngai whatonton, koe roto ki tari reporti muli ngai whatonton whahamanima. Sia lo tiga te vita whatafi kuloka. Wila milang fasi. Matin ta pelu e sa ke valueke tulsi ile intei kalau piben piukala pai taione. Anela fusi malohi ingmistanga hi ngalalahi ingmista funwa i paremia lereo ingmista fatawaki ingmistanga we i vasataka. Matau me fui no pere tu hangana no pere tu bagano no pere tu lakepa. Roto ke toko nguful mafitu. Koe ki kai roto ki tari reporti whahamanima. Ika whahalo tu kia i ikse. Hoi ka tanga u reporti he tau asnita nai tari i kai aha whatonton. Kia taheni e tai roto ka pateu kore ki tā palot whalufua. Koe roto ki tari report whakatau. Pot ngāwe wharoto whanua, wāwhi uata, ua. Report a he whawhare area, niwa tā fitu, tonga tapu walu, hapai ta haua, tonga tapu nima, tonga tapu ono, pia mo tonga tapu uruaki, whahamanima. Sia lo tiga te vita whatafi bloka wila milang fasi matin ta pelu isa ke valueke tulsi ile intei kalau piben piukala pai taione. Taniela i kui fofus malo i mistanga ngā ue lalahi i mista whanua i paremia lereo i mista whanawaki i mista ngoue i osataka matau mi fui i no pere tu hangana no pere tu wakano no pere tu lakepa roto kia toko muful maavanga Kia taha ku tai roto ki he ngahi report koe ni hoi, whahamanima. ka whalot kia hikse Ara hoi, koe ki he whawhonga tonga tapu ono, kata ki o mea mai. Malo sea ma whainga mali he whiawhkweni. O ko whatapu ki he a whio ai o tua ka lau mali e mani on i tau hahanga. Koe koe ni he tui whalotu o ku whamana tuai ai haele hak. A tau eko sisu kalai si ke lani. Tapu me lau mali e mani on. Tapu me tamatui, tamahotu pono.
Tap me tahi ne kuini nana spau pu ke fale o ha mo ho. Tap me tama pilinisi ho e ke fonua. Tap me feito una sea fale ale alo fa fanua. Tap me pale mi ale ole o sa mi kuita vai pul. Mo kam ni star kapneti. Tap ke sea ko mi kakatono per tu la ke ho e fa fonga ho e ki. Tap me fa fonga va henga ton tap raki. Te vita fa la fe bloka ho e fa fonga e kakai. Fatapa ke kau ngau fale. E fatap ma ke he me taho to au tau kau fataha I he hoan me ha feitupe. Mahino ki he whinotani ki malolo e ngau e fale ni he ahoni ia ngahi aho. Pagoi au ku fe whamau inga e ki hoa sisi peko ni ki minute sisi peko ni sea ke whafofonga atu ai talamonu sa patamai ai ngai whae ai whanau ke te kumotoro kotoa pe hai ngai tamai. O ku mahino pe ai kai ki whatataua ai mahu inga ke iai hatamai e ngai loka whale. O pehe ai talamonu e whiafkoen o whake mau mo ngahi halanga ke wike koen ka wike family o au ke asa pate hangai aho fonu kelesia e fonu fia mo melino fonu ofa e ho mo ngahi loto fale e mo ngahi fatongia mamafa o ku hili atu ke te kumotolo si ngahi tamai. O ata pe ai ki popo aktala munu ko ni he tamai katoa pe o mo pe ki he ki fola o ko manako ki ai henga he ako e alo vepi valu pe ako e ngahi vesi me ai o pehe vesta tolu ko apasia ga si hopa ko e fehi aki he kovi ko loto hihiki mo e fi e ki mo alunga kovi pe mo ngutu mamio fehi aki ai o ako e fale I mo tutun potoko ilo au o ako aivi o kutu I ngahi tu I ko au pe fai e ngahi ko vana e nau pule totonu o pule a kau pule mo e hou e ki ko au e kau whamau ko ta pe o mamani o ofa ka te nau tolo ofa ki te au e ko nau tolo kumi heng ki te au te nau matwa ko kolo amo e ngongo fe au mo au ko kolo atu whaholo mo e atu hono tatau ko hala o whai totonu o ko ha ele ai ko loto hala o whakakonistu tone ke angiha to fia mo oni ke te nau tolo ofa ki te au e whafonu e nau whale koloa o pehe e same uluaki ia vesi pe ono monu ia koe tangata koe ko I kai fou ia he whakaukau e whaatua mate e tu he hala e kau whai kovi e nofo e nofo anga o haa manuki ka koe lawa si hova e ne manako I he lao o nau ni whakalau loto a homo e po tene hange I haa kau ko tō ki hangahi mangai vai ai au ne fua I hono tau kai kono lau foki o ki kai mai neo mo pe koe hau ne whai o ne monu ia pe sea o mau o whalahi atu ke te komoto ai ngahi tamai o fua whatongi a ngō whai kai kia mea lelei ke whawhotu ngātu ake mahu inga e ngahi tamai o whale katoa pe me whamili katoa pe o whonua ke tuku ke kole ke kau ngawe ke ato ki mea o whai whia koeni ke whawhotu ngātu ai mau talamonu ai mo mau ofa malo mau whainga mali
Oi koe tohi tapu. O ku tuwha atu ki mo mea kia hoi. Pea ko wakaihi fō kia i ai whakarea tohi tapu. Whatawange ke mau a sapa te tamai ke res ia mo monu ia. Malo si ngahi tamai e tauhi. Tō nunga ki he ngahi tō whia. Ko whakakoloa a ki hoho tō whare. Tā tolu, hange o ku whaka atui e ha tamai ai whanau a ana pehe o ku whaka atui e sihova ai kakai o kapasia ki a te ia. O whaatu, tū si tei, ko homo whawhonga ki wharearea wā whiwa tolu. Malo a pito. Tōka ki mo whakawa toi tapu o lau. Whamalo atu iki, whamalo atu tō tapu ono, no whamatua ai sapate tamai. Ku honga au pito ki ka whawhonga, pe whoki ki a te au se wharearea ho laka poto e ahoni. Teu lau e toi tapu koe ni. O iki koe wha e ni, hange koe tutuni e tau toi tutuni, pau ke ngata e tau whata. Ka uhi ko whakahi whoko e ripoti pe uak toi i he komikakato. Te korati he kalake ke tau paloti ke hokatu pe whemea ki, ka lepa ko ose tau aslita. Koe roto ke whaloloa e whatahe whare, whamanima. Seu te te vita ta fi bloka vi mela fasi. Ma dendavoluelu, ka sa value ke tu si lentei, palo bi ven piukala, ma ta yone tanela i koe fokus malohi. E mi stanga hi ngala la hi, mi sta fonua i pare mia le reo, mi sta fonua aki. E mi stanga hi ngala folo fonua, e mi sta ngowe. Vivo sa taka, ma ta mi hui, no per tu hangana, no per tu pakano, no per tu la kepa. Loto ko toge ho eki, toko homo fulmahiva. Malawik, teu video ki he komikakato, po e mea PSA pe tene fie ui ke malolo e wharepa mo toko kwatu. Tau riri o komikakato. Hoiki, ho malo atu, malo e. Whamama atu hoiki, ko hipe ko e ai wharen. Hope he, ko e kaueni, talo e mau whare e he ngai tau mai. E pe mo kakai whiwhine unau mea mai ke whare i kini. Ko e toki e ne taha. Ko a whae, ne whakalangi langi ai fwoi toko taha ono. E whare i kini. Whataha mamu he weki no pere, toko hiwa ko ia. Pako whamalo atu e whawhonga ono. Hange ko o ngoi oku whawhonga ware matolu matua tangata. Nā e tatonu pe ke whai e mea koe ni. Ka ko tau ko ke tupu api o te kei ki aha pe stay api he koko matua. Pe whai ha mea ho whamiri. Ka ko hanga he whoi ata o ke o mai o whakamahino mai ai tuunga whae ai whaikuna. Koe ke kōsi tolo tolo mai pe whawhonga whika waluia o ai e ki whawhonga i hene ngai sapate whae ai kaungawe. Ka kohi ko ia whuko sea i he komiti sosiale a tau. Ka koloto peke whamalo ia i angai ngale rei pe wharene oeki. O te tau tuku noa i hangawe le rei hataha i wharene. Ho ata mai ia ai mea koe takile rei mo pule le rei i he apiti. E whawhonga whika wha. Tōka te whetuna ki ke mea mai. Malo vita e iksea ka e hoka a reporti ko ni ko tupe se te u. Whenga ke whakatu i kono i ngā kong sia ho e ki. Ka whakato at sea i he pe si waru. Nga whai tokanga ke ai temi kanu tā whea. Ange koe ka mea na mea kia i a whawhonga koe o tangatapu waru. A whikawaki pia mo
me hala whakawakawa sea o haia me he tanu konu whakahoko he taimini ke ngai hala ofi small industry. O le lei hono tanu ka totong ke toka ngai kina ai tāwhea ko e hoko. Hei ka pau e tuu ai hala whakawakawa e toi lahi ange ai tanu e ngai hala e ria ko ni. Ki hono whenga ke whakalele I pe ia e tāwhea lahi e ngai e ria ko ni sea. Tak pe tokanga ho e pure anga ke kaweinga ko ni mau tui ki mau tau ko fonga re taha pe kono whakatafe o vai ki ta ne fai kore sea e tafe ko ne hoko e pe o man matango o formalo ai ke pot ngata mate afi ne na lava nge ngahi tangai send one o ha takai ngai api kono tafe ki whakasi si ia vai whawhalahi au pito ai huat ke loto whare o mahino o tāwhea au pita loto pe o lako e piliki ma ngai whai ve teka o whai holo ai lue ngai loto whare koe ai tui moko sea koe mamafa kono tutongi uhila toka ngala he te kainga mau whanga ke mamafa te tongi la ke te whakai anga whatongia koe mpate komsoni uhila ke na whakahoko ngau te soloka parapare ma koe ni taimini uri ngaua ai moa uhila pe ko ia e ngau e whare ki ai o whakotu ai ko miki whiri ke ngau e ke parapare ma koe ni. Ko ai te miho ko mamahala, ange pe ko ia ko mea ki ai hou eiki ko tunga ki ai mamahala, ngahi tokanga ke mama sola hou eiki. Pe o ke mahino ka matol e ministare pa ko hai e whai ki ai kore me whakatangi, e taime o mau ai ngahi mama sola. Na tu fatakai e pure anga o kia e ngai mama ia o whenga peka kai au ngahi ia sai e kia e ngai mama o manawasi e na wala kia na hoka paraparen patukua kia ki na o tolu o kia e kore at mua e minista ke whanongoa mua e koe alo nye ke tawa ke no tolu a tu e ngai mama sola o ku peke mahino koe hai paraparen mo hoki ai tatau pe mo mama hala pure anga o ku foto pe ngai mama ni e kore pe tam sipu pe tam de mate ai pe au ya hon ai te mo ko se ta ke exia ko konga kere ko kore ni a pa tanga tam pupua na fema o ngai kon kere na no fai ke fo papau o ku lista fito ni pa tanga e na fai e kore ki e minista fonua la mari le mo a fanua ai kore me tau tapa ka nga tofi penga ko api ko ke mahino polisi ke na ngo I malu e taim de na fai ai halanga ko mala fai toka ga te fausia por pe exia ko nga I ta ko rekonia sia ko nga kolo mata fa pito o nau pore ake nau nofo nau koloka kai ka mala fai toka por taim ko ha me fai iki ya abre vai ke kolke ko hinga ia kore na fai pe ai fai longa ki he ignopere na me ngau e o fai whakaukau ki ai motuan ka pe ke ignopere o ke se fare area ke whakaukau na lava solo vai ai parapare mako eni isa ko hoko mai ke pe si hongo fulu o no fai ki ke nia ai ngai fema o mau vahe ki he ngai tawhaki ke e ono ko ngai fema fa sociale fai ekonomika whaatakai ngai fema o ngau e lalahi ngai fema o whaako ngai fema o mauha o ngari natura whapurikari pati o kamata pesea I ngai fema o whakasosiare I he pesi hongo fulu ai o ku hape ngai ke kolo muraki ngai fema o bibili ke kolo monoua ke kolo pe kolo mono tolu ke tunga ki ai ko he ma vivili uaki ko homa krikao ke whahau ka tokoni ke tau tupu koe ai koe parapare mani e tau tupu koe o nofo me he ako ke o ke hanga au e mahino pe nau I whe hange ha lost generation o whangwhatapu sea pe ko ha tau o kuhe o ke mahino pe na wako pe na ngā ue pe na sipoti pe ke na wotori ka he takai holo o whinga o puke ni I ko ni o ngā ue aki e polisi whakolo
ke nau mo ua ki ai ka pehe ke ngā sipoti timi aka pulu whetui aki popua pe mo huma kirikao ka pehe ki maufanga ke mo ua ke nau taimi eksea. Koe ai te mino ko polisi whakolo aia koe ka veinga koe niu tatau pe pātangata nuku o motu tauriki o makarikao. Whima ke whotu whare ke maru kei a kau polisi whakolo whahoko whoki mo haako nau kore ke whahoko haako ke hako i ke nau tōru ki he mo ui whahawhi mo ui vela ma tsunami ko noi ngā ka hoko ha whainga whatamaki te hepea nau tokoni. Kau tēnā mōmua nā tōru i he lele. Ai te mea koka whaitō kona tapu, ke lahi pe tokanga ke whaitō kona tapu. Pau whi mau lahi a tokone pure a ngāi ni sea, tatau pe ngia mo e ngāhi whi mau ku haa me ngāhi wahenga kehe. Ilo i pe whaitu ue nau iai, ka whiwhiri, koe haa o kai ke lawa i o ta ofi. Whahoko pe ia, ke tau potu ngāwe polisi, ka haa koe whanki e ria koe ni au hoko at pe ia, hange koe ni. Whaituu, pe ko haapi, o tuaki o whaia e haka. O ku lea whanga fustou i he pouri, hengi. Kai ko hakuki ia, o koe ka tuu ia ha te ka tere. O tuaki ia koe haka. Me whahoko pe ke ngai polisi, au hange o koe ke lawa ta ofi. Koe whiwhiri o mai he ka inga, au tukat pe, ko whaitō kona tapu, o nā tokanga ki ai tanke vai, ke fuwhe mao pe ngai tanke vai, tokon ke kulupu lalanga ka kai whiwhine, koe ngahi whia mao e nia ka kai whiwhine, pero ki ai ngahi kore e sea mhou eiti, koe kore ke pure anga, koe ngahi kore e ngihi, koe kore pe ia ke kosilio tonga tawha, o kawa ia kore ia koe ni e sea. Ako mau hiki mai pe e pēsta taha, ko kore ni mei pātangata ka peki whangaloto, ko kore mai ke ai moha nau ofisa kolo e minister ki he ngawe whangaloto whanua. Ko pātangata o ku whaafanga nau nofo, o nau kau i he whiri pure whakawahe kau kake nau whiri ofisa kolo. E uke kaha nau ofisa kolo nau to. Pero mea kou hoko ai e sea koe paloparema ai tufa koe i ngai tokoni koe tsunami. E kui kai ke mau kono uhinga koe kai ke ha ofisa kolo. Iai pe komit whakolo, ne lawa te motuani o fotu. Pea unau ngau ia pe a sea komit whakolo hangi ha ofisa kolo. Pea unau kore mai ke tuang pe ofisa kolo ko popua ke tonga ia nga pātanga tatau pe mo whangaloto o kai ka ofisa kolo ia ai. O tonga ia nge ofisa kolo ko ni koe o kolo fo'ou. Unau kore mai he kai nga whangaloto fe ke nau ofisa kolo make. Ko holo whakolo ko mea tatau pe i whangaloto e sea, vai nau kore, ke ai moa nau holo whakolo, kauen i ngā ue mahino au pito e ne masiva i e tu e ngai kolo, malo ngai holo e ngai siasi e nau tari, ke whai ke ai ahi o kai ke ai ha holo, ka kolo, o kore ma whangaloto, una whakaukau ke whakatu ka holo whakolo ka whai ane mua tokoni. Ko kore nia me ka inga pātangata ka pe ki popua ngā whanga ka pasi. Kono inga pe ka whanau ako, e ho eiki mahino pe, me taktaha koe a api e mea rere, pea mate ai sektoa koe ni koe te public transport. Paka ni ihi ko kai kaha nau mea lele ke awe whanau ke ako, o ke nau tori au whai ai whenga, ke tokoni, mautui pe e monu ia ke whawhetawala ki a ki ai kore koe ni. Koe kore nia me homa kerikao, ko inga koe a holo la langa mai ka kai whiwhine, pe utuka te ke hou eiki pure anga, kono inga koe ngahi langa holo koe na whakahoko e whiri koe na toki osi. O kore me ka inga umisi ke mamahala, ke whotu angi mua, koe me koe ngai whetu pe o kai kia mamahala i he halalahi, koe whakamaunga ia nofo ki ai e tau tupu. Koe hinga e kore pa koe whetu pe koe whakamaunga ki ai, lahi lau ngā e hao me ai. I he pēsi tahawa e sea koe ngahi whea mau e nia o whakaekonomika, pe o mautuku atu ke he pure anga,
Ko whima ua ki o haoenia me kotoa ngahi kolo hono kotoa. Ko e waha e kau whai ako ngahi api ako ngahi siasi. O kukore me ka inga te whahoko matumua te pure anga. Ke totongi e waha e kau whai ako i ngahi api ako siasi e pure anga. Ke pēr ngahi whakaukau o mai. Wai ni ihu nau kore mai ke totongi pesete ni manoa e waha e kau whai ako. Ni ihu nau kore mai hiki. Ai panga fitungia o ke foi uru he taimini ke panga tahafe. Pake ni ihu nau kore mai. Totongi kakato e pure anga. Ai ngahi wahenga e kau whai ako i ngahi api ako siasi. Kono ui ngā pe koe ngā whai e pure anga ke a koi. Ai tautupu o e whonua. Kai temi hoko ko tunga wahenga maulalo. Kore peke e kini stare i pana. Lapa to koni mai ai anaiange. Kore me kumi whonua uaki. Pe ko kongai ni o halarewa ke mui mua pe ko mau ai tuunga ko e vahenga maulalo tahato ko minimum wage ai ekonomia ko tunga ekonomika fa mo ka nga ia ke nau ilo i ko hai tuunga vahenga maulalo tahato o kai manga kore me nga i grupu ke to Vestapolo na iai ha tokoni pulpula Vestapolo ke tokoni ka tikina tolo e sea koe kore nia ka pau mua o iai ha. Ha tokoni pea pure anga. Pea whakahoko mai mua ke mea e kau whafofonga. Ele lei ka whai maha whetutaki ngai ofisi kau whafofonga. Ka mauhanga toki veteki atu ai ke toenga ka kai tokoni pe ke pure anga. A te moko sea ko mai moia me kumwhanua waki, ko totongi loea. Ko kore ke pure angana iai ha tokoni ke kau masive sivange ke totongi loea, e kuikai ke nau lawa fuesia totongi. Sea ko ilo peu ki ong whai kehen. Ka ia ripoti ko e whakamau anga amana ke tau hokat ki ai he oskoini. Ripoti whakatau. O hai a mea tui whakamau lahi. Ko ene na i peo pehe, ke toka ngai ang he pure anga ta whaaki ko eni. Ko hakakai, ko whaka ilo, kau koe ke nau lava tau ka po i nau ngahi totonu. E tō mai ai e whia mau koe ni sea. Koe ai temi hoko koe pānga tokoni ke whare vela, koe kore nia me tauriki. Whare tau ke nau mau o kia tokoni e pure anga ke ngai whare e vela pena ia ni ihina nau whahu mai nau kore tokoni ke pure anga o tari ai o au ke ahoni. Ke whakamama ni mua koe hae tupunga totonu o kui ai. Kore nia me popua ke ni ihi o ku whainga tā ia na lava mau ngai sariote ka ki nau tau whainga tā ia ke lava ke nau lava takai holoi ki porokala maloto. Koe kotoa ngahi kolona nau poupou i ai porokala mano ai wahenga na whakahoko ngahi tau ki mua ka ngai ki tuu mai ka koe kotoa ngahi kolo na hanga poupou i mai ke hoko atu mua e polokalama ko ia. Ke pēsta tolu e sea ko wha osia angai whia mau whapaanga. Koe totongi uhila. Ke whakataha kuni mau whanga i e kolo au sia ke vusi. Na nau tokanga mai ke hiki totongi uhila ke whakupau whakahoko lelei e komisoni uhila nau whatongia. Hange pe koe nai lawe atu ki moa e sea motuani. Koe nu tau whakotua ko mi te whiri. Ke wakai ai ka veinga ko ia. Whakatautai koe kore mi pātangata mo sia ka pehe ke pei o manu matango ko ngai koro tu tau pot ke matatahi pe nau mau anga mo ui mei ko tahi pe ko nau kore ha whakatautai ka pehe ke a misini. Ki he pēsi ka whaa e sea koe ngahi whia mao wha atakai eni ko kore pe ke u tok ngala lahi atu hau eiki koe whima uaki whaatakai koe na koe whakakamu e kasa na whaikai lawa i ki mua koe reisi sita kere ki pātangata na e os whai whakatangi kia ke inu ni staa koe ia o e whanua ia o ku mea mai whai ngā au e kiai koe ai temi hono tolu ki wera ne kataki koe whare kalapu mosi. Koe o hake ni i he whataha i mauwhanga. Koe kore mai ha tokoni kono whalahi o whare kalapu mosi ke hoko koe whare ku whanga i taimi whakatamai whakanatula.
ko ilo pau o ku kai ke ongo le ni o hange hatokoni ki ha kala fatanta ke manate motuani ke taimi na mau e kabineti ai o whapapala ke pare mia a koni na e ke tokon pare mia kana o koreng mo ki ai he manate langa ai whare kala mosi hatokoni e hoko nia ko whare ku whanga ena ke tāki e hoko atu lewa kalapu kona ngā ku tu uia i e foi poini e tolu pe e lava o kei asi o kato hasunami lahi. E hoko ate kalapu e ko ni o whae nauranga. Fe ai to a tsunami e sea ko e a wha ko e tā whea whonu ka toa kakai e kalaponi. Whamiri na unofo ai o lau wiki. Ko whakatokanga tsunami whakamui lolo tonga tā mea kalapuia ko e whenga he ki i kore a paanga e ki kinti na whakahoko. Pea pia e ki pola e ua tuke ta whaki ko e tapare a kalapu e whenga sen. Mo e tatangi koe a whakatonga tsunami. Kone hake peka e kakai ki orunga o nā tō kai ki pola. Kai ke nau tō e pēmai e nau tōru e iksea e ko whiwhia he whaamea whituuna ki kāinga ko e ni. Koe hae ngā aue o kuwhai, koe nau tau pēr nau tōru o nofo i loto, tō e mea tō koni. Ka nau whai e kore ko e ni ko hono ui ngā he kai ki tō lawa teke i e kakai. Ko ka hoko ha whakatamaki e te nau holo pena tō koe whitu u marunga o tatau ai pē pe koe whitu whapureanga koe whitu private. Pe ko hinga whai mai kore ni sea, koe kore nia o whisakolo o mawhanga. E whakaukau a ke mua kono hinga une ilo e ia e taimi o tō ai a ngai whakatamaki na tūra whono e kakai e kia. He kei ke te whai ha hola mai e ki mataki e wa fuma mao. E mao pena tole halapure anga, ko kore ia o whengi whakalahi ai kalapu, manau amanaki, e whakatokanga i he pure anga, ai taritari o nau whai, ma tokoni e taimi o whakatamaki, nā lava ke whai ngā tokoni ke whakalahi ai a whare kalapuni. Koe kose ngā i tō mua, koe kore nea me homa krikau, nā lava ke tuangi kose ngā i tō mua, ki he ke ngā i kolo, e mao ai nau seni, ki mo nau tokanga i sea, mahalo koe me tau e hiwa koe ni ko whautua i rakanga sea mautongai. Ai kosi a ngai tō mua me mau whiwhiri ko hainai o kunehanga whahoko e ngā oi koe ni. Koe tūka e ngai sone ki matatahi sea, koe kōreni nei pātangata. Kono o ngā unau tokangai, o ku alpeta i mi mo e whao, e ngai sone koe matatahi. O alo lahi te oksi ia ngai a ngai whitu ke nā o tautai, kaua e ngai sone o pangai mot o mānima. Koe whotu e nia me mawhanga i pēr au se ki fusi, koe ngā ke whakatama tā mate awhi, koe whotu ke iaha tā mate awhi, whotu a whare tā mate awhi, ofi pē i e kāsa ke tokoni ke tā mate, ha whakatamaki o ka pau e hoko. Okay, me whanki kore, kawe sea, kore pula, mo kere ki ngoue, ku hau katoa me mawhanga, ku whanua uaki, pe ma homa kirikao. Mahino au pito ai no whakakere, ke whaia i ngoue, koe whakakeake ko ni sea o ha mai ai whinga au e kāinga, kau kai kia kere. E pesta nima, sia maha koe mea mahanga pesta nima ka bāru koe ai temi whamu mui. Ko tokanga nia ki he whosoa. O kawai o pātangata e sia na whai e whataranoa ki e ikminista ngā ue angararahi. Koe mea hoko e taiminia koe taro e Oscar Tsunami. O ko hu hake pe a tahia hu mai i he whosoa makalalahi o hauia ki halapure anga ue sia i a wari tāwho au na tuku whotu. Toko kore pe lava te whakatoka le li mu an maka i ki ke hu i he ngahi makalalahi koe e whosoa. Ke taofi tahi ki tua temi o ku ai. Ka tau pe nia pe mo whakatangi na whahoko ke Eiki Minista paanga. Koe ngahi konga e whosoa i
i popua o kue sia lahi au pito pe ka pau tene tu si hala pure anga e hate ia kita e hate ki uta e tahi o whetawra ki mga hiano i uta pe ta whea ai ka inga sea ko tu ofi haini e malo pe ta mau e wila taha ko hake e vaia ki loto ke ngai api no whanga o mau ai e wila ia ia vai ko no inga ko ne mau e ngai aisi mga hi koloha o kutau ki uhila. I ngai whe mau lalahi sea i e pēsi taha fitu. Mahalo ko whe mau o mau inga taha ini whika ora ki sea kotoa ngahi kolo ko nau whe mau e hala ke tsunami. Ke whaingo fua e fitu te nau hola ki ai e sea ka pau te uhanga peo ai ha whakatata. Ke tuu koe ai makasia te holo ai ko tuu ai koe ai kalako koni ko mosi i olunga tau potu. O ku hao takai ngahi kolo ai, ka wai e pei o mataongo, whakatonga, o umusi whakahake, o makeri kao, whakatoke lau, ka pehe foki i he kolo koni ko amanaki fo o. Koe nau kore sea, ke tanu katoe ngai hala ko o tofa ki mo unga koni ko sia, makasia te holo. Kono uinga ka hoko a tsunami o nau kolosi no kia. Katoa ngai kolo i a ahina mau whahoko, ko nau kore kotoa pe, ke tofa nau hala ke mo unga, nau nofa takatakai. Kawai sea ai hala o ku ngāue ake api ako a fo'ou, ko nau trila i taimi ko te nau kolai. O kou tui koe hala koni o fupere pera lahi pakapau e whai ha holai ha toha sinam. E mau katoa pe whanau ako utaki nau hake nau toki o lunga. E whai e kore ka pau pe koe hala ni ku osi. Tohi kai ai whangafu papa koe hala hola i he tsunami pea tanu mua ke tāu pea mai whahino hino ka whaingo fua ai hola sia. I he pēsi tahiwa eksea koe ngai whia mao e nia ke a koko tuipe na osi whahoko atu ai ka veinga ko ia koe tokanga ai ka inga ke whakapapau o ko totongi ai ka whai ako koe i he ngahi api ako siasi. Pa te whakao sea ai pēsi wataha, koe ngai whi mao eno o pāwha politikare. Pe mau whakakasi kehe ai a koe kore mai ia, koe whaunga ko wahe ngai whainga maari e ngā ue koe ni iho kuna was pensoni, te nau te mao whainga maari e pe contract o wahe ua. Nau kore mai, pe lava oto fotu whatau e ngai whainga maari e koe ia. Koe whi mao hono ua, koe mo katak pe, ai whanga ke pēsi ke ai ten whao si gata. Ka tunga mo lelei e kau me mipa whare area, koe whotu mania me popua, te whakakau e tunga mo lelei e kau me mipa, e tani campaign ki whare area, he u whakamore tau whahoko e whiri whare area, i a maamaha ke hou e me mipa. Koe mea pia mo tuani u whai, e sea koe whaonga mai e reo koe a oi wāhinga. Pea koe ai temi koe e pēsi uawang, ai koe whakao si ia, mā koe ne o sia e sea ai whange ai temi uaki. Koe e kai ke ulau atu ai teni koe ia e sea whika uaki e hu eike ku mo kata ke uki ai ngā ue ko se lehi sita ia whakalao whakawaki muka venga koni pe e kai ke uloto ke lau atu ia heni. Pea me komsoni uhi lau ko se mahino ai tokanga ka inga te whai mua ngā ue kono uhi ngā koe tuunga koe o ke ai totongi uhi lau. Koe kakato ia e hou eiki ai ngahi whe mao o ongo mai mea mō ka inga i tonga ta wha, pea kua tui koe taha ine a whatongia mātu ake mamafa, ka ki tau tolu e kau whakafofonga, ko hono whakaongo ai reo e kakai tau whakafofonga i. Ko whenga ke whai aki au rei tāsea ko whamalo ke kau taki lotu, ne nau whainga maari e ngahi holo, ke lere atu mātu ani o lawai whailo aki me ka inga, ka pehe ke kakai katoa pe ne nau tukutaini, ka nau lawa mai o whamaho i ngai a taini o whai ai whare area. Ngā tāngai au ripoti e tsea, ka koutuku atu hau eiki, ka paupani i ha whehui,
te whai whakatari kia. Whamalo atu e mautaingi exam hoi. Whika walu, koko mai rewa whika maki e. Whika tātahai, tau koko ia. Mea mai, tamu sea tapu mo e hoi ki o e komika kato. Ke u kore pe ke kaki, ke ki ahakangi ke pesongo fulu. O whamalot ki tonga tapu wha mo e. Me report whakafofa ko ni. Ko loto ia ke ko foto ata ia ke pas ka ki feu ia ke fa fofonga pesongo fulu whamarama. Pesongo fulu en. Ko la me ko ki fa to kona tapu. Ko vare ko he haka. To ki fa no na ko haka me ai tonga. Aku baku haka ia yu wangi tiri bangi tonga tapu valo. Ko ki feu to ki fa fofonga. Ika ta kahia heni ko tu e te ilo lahi ki me ani. Ko tonga tapu fa. Ngana me sea Mr. Boys. Kene vai mai ko tu ko no si me ka to e me ka to. Na gani fa. Ngai me ko na he polisia ai tafa ki division ni ko o haka ais ngai ais deliver ais. Ko si lame ia he to tahan. Kene vai mai ka mau tolu. Kita mi ko na ke me ko ai. Ko ha ne me na fai. E ko no te haka forget am no haka. No pe ia deliver pe me. Kira lagi mahanga mahindo lere yang ahmian. Pego setara no mereka polisi. Kau bigo kau tahu benda lagi hak kau polisi kena tara no kan foto otokon na tu kiai. Kau nu kai lahir. Nak apa? Nak me ese aku. Aku lahir. Tapi nak sisi. Kau fakau. Kau nak pala ni kau nak fai. Kau tapi fakau lahir ni ya biar tapi. Alhola aisi tapi ni. Kau boleh tahu kiai. Kau me nak fai tapi kau nak ya. O ko to lai pihanga me a ia taimi ha de lave ko ne para ne fai ki no va henga malo Malo e se ki tonga tapu walu i he whehu i koni o whahoko mai. Ko hae ngāwe nei whahoko lolo tonga whautua e motoani i he o tūko ne i ngā hei lakanga Minister Polisi se. Ko raki whahoko whakatondinga nau whahoko se a ko tā e sia kare whakalao ko tangutua Minister Polisi. E wikai ke pūre Minister Polisi a ki he ngā he whakatotolo e whai. Pare ngafa fika wake Minister Polisi ko ne talatu ai ngai elia o kutokanga mamafa a pureanga ki ai. Na avere matuani ai tohi fotu tohi make me fata me komisiona o kuto e fa mamafa a pureanga ki ona ta ofi. Ai tupulaki ai volume o fai toka na tapu i ono tufa. Te kai fuke lava fonua ia ta ofi. Me fai ko whakasisi. Whakasisi fo. Ai ana e hokore vai hono whokotu ai fuafua a kurupu ngā ue ke whai toko kana tapu ata ape na ui ka task force. Pea whamalohi wā ngā ue task force. Pea koe wā whakamahafu e punu ngai polisi. Ai ka task force na whiri a hau pito. Tangi na e whokotu mai komisiona polisi ai ngahi hingoa ke motu ani ke nau kau task force. Tangdau e wei ku whalalau ni koea. Na whiri au pito. Ke mahino he kai ke hu kia ai kuruko ia e nau whairewa e ngā ue. Na e holo keisi e nau whahau whatongia. Na e tapua ki e taimungo ia. Na e te omi whokumarakanga kastomu ke motu ani. E nā uia whakatotola e kastomu o whakataha me task force. Ko mea e kastomu na whahoko o ne tāna ki whakamatala o alu ke punu ngai polisi. Ko mea aini na e holo keisi ai hono puke ani ihi o kau ai ai kau ngau e tonu pei he polisi o kau ngau e tonu pei he kastomu. E ko kei tui bea ia e tonga tapualu o au ke aho ko e ni ka bau o ke whi fufuru haipu ke maa pa ke kamata mei loto. E mau taimi e tau whenga ke fufuru holo i tua ka hu kia loto. Ko e tuki matangi ia whahoko. Pea ko whakao sipe na ku whakatu o whetu taki ki he
Pacific Forum Secretariat o kore tokoni pe na hao toko tau ke me ai o tohi ai a fuafua palani whakafonua a fonuan ki ono whakawhepaki i koia o whaitoko na tapu a koe palangia na whahoko ai au i whono ai ne a whio na whahoko whiroaki pe mai whaitoko na tapu palani koe koe motuani na whamoni ki ai pea koe kai koe kaweinga ngia tau pehe e tau i pehe ahani pea osi hange ia koe hua me mamaha e tahi na whatonga i pe malohi ono siofi ki nau tolu o ku mamaha ai ngā ue. Kone molu pe koe o tu ngā ue lao hua mai e nau ngā ue. Pea o ku maa furi e nau whaunga ngā ue kono taimga na e loka ia i he kastomu ai pora o whainga ta e hu mai e whaitoko na tapu ma furi rewa e ni supply ia o haka whalota whanua. Taim goia au sia fia ia ngā whaitu ua ia pau o fix whaia haka, ma furi e ni ia o iki tahi. Lere holo pe whoki mai a pāse mea ke whakakoe, whoki mai whakakoe haka au. O kei ke whai mo fua, ke tāna, ke whamatara, ke pau, ke tine whai koa hafo i operational ofi of tō tahape. Ke maa, ka pau te ke hofi ke maa mea kuna osi, āna tō ilo, ma furi e mea koto. Koe ngā wenia u hange ka taki mamata, kono tonga e whai tōko na tapu, koe ngā whai a tonga ko toa, it's everybody's job. Koe ngā ue na whakaoko, ka koe nā kuhanga o pito o wei a mea koe polisi whakakolo ke mo ui, o pehe ni a honi tokua koe polisi whakakolo na mo ui mai whakatapu, uhala au pito ia. Na elere mea koe polisi whakakolo e wafta fita awal tahiro te ki tō whakatapu ia. Te hao i o spotu e ngai polisi whakakolo ia. Kono tau muana ko tau hia melino, na keke uhinga peke tai whakatapu. Na nai tau mua ia, ke nau hoko, ko hani ihi, ke nau lawa o ato, whakamatala leige potu ngai polisi, whekau aku moa hia, ka koe whaitoko na tapu. Malo sea, ma whakamare whaambek toko nyat. Malo pito whafonga. Lai whaki sea, e te nofo assume ha mea. Kaki fumahino le rega maduani. Te nofo whakau halaga ha mea. Mea whafonga. O hofi a loto. Ane hofi whafonga tua. Ko whea loto i whakahino hino mangi. Ko whea loto, kalapau ko loto i ai, ko hamina kake o hofi a loto. Malo. Saipe, haueki. Kai ka motipe te a moani ka mea ia ko os whahoko pe ho beka tau hoko atu. Pea koku mea kei ai whafonga. Ta ulahi e ta whenga ke mea koena. Kai taimina ke minister ai. Nau whenga ke ao ke ati taki. Ai potu ngau e Commission of Policy. Pea foi kōpui ai, e mōni rewa e mea koe whafonga whina ni ma. E malu e whonoa. He kai ke totonu ke tau atoto ati taki. He o mai e ngahi mea e whatotolo e o polisi. Pea koutui e pera ngata pea. Koe, e mea maari e a kau ki kau katu e whituna, ke mea i pe whafonga. Koe, mahana koe kulo ta tau pena e haka. Pea puke mai kau polisi, koe kau haka moko hunu ia. Puke mai moe waka, puke mai moe motoa saina koe ia e taimio wako. Ai peke whapapau. Na e ua haka teni, haka koe ni mea uke mea ke ai, koe ke mau, ke mea e whare nia uke na pe. Ka koe haka mo honu i o nai mau i mo ni. Haka mo honu. Moe na ukulo, moe mea lere, moe waka, na mo siahina koe, ai koe une whakapaanga o ka inga. Ke kei whai pe, ai mea koe, kai haka mo honu, o whakafufu, o whatatau mi tunga tau whi taimini. Kana e hoko i he taimi koe na mau e ka ue. Ka ke te au e o whafonga pita ho ripoti. Ka tukua ki ka whafonga ke na te ha whihui. E whitu na whika mo ripoti. Ka tau whika raki. Ia tau hoko mawhika tātaki. Malo sea. Ko wakai pea ku ki he pe si walu. Ka fui whakatu koe ni tuanga ka sa sea. Ai ko ngai whakatu viviri. Mei he wāhenga. O kia e toka ngala he ka inga toka tapwha, ki he tuunga malu, e ne mo ui o ka pau e hoko ha whakatamaki ki he tuanga kasa.
Koe kore na alawa ke hiki ki sopu. Ko lagi ko uhingan ki sopu koe sopu tau ka ahau. Whapakonga. Sia. Tukai ka pau te ha sopu ke. Malo. Sopu tahape. Uhingan ni ki ai mangai elia ko ia ko anga ia o whakaukau na whakahoko mai pe ia me nie kau ngā ue. O whakaukau motu a peke awe ki ngai elia te ka tang. Toko si ia no. Malo. Koe eria o sopu na e osi whai fo i palani i he walungo fulu mahalo ka mata anga koe ke hiki ki ari anga bebe. Pea na osi tanu e hala ki ai o ka mata langa e whare pea na e ta ofi. O hange o pehe koe tu uni mei he hange tau na koe whakahoko hange koe tu uni me tui. Ka koe o kanseri ai, koe eria koe ia o alua o kitahi ko tui mea ilerei he eikino pere, i he minista o tautai mo i ngōwe. Koe wheitu e ria lahi e ni koe o kuna whai anga whaangota ki ai, a hofoa, puke, ai mo mahenga kolo motu a. Ai o alua tuen ki he matatahi ki he wheitu koe na utalanoa ki ai i he mauri poti ki he SMA. Ka o ko whakaoho ware au pito sea he fo i whakotu koe ni atonga tapwha. Ke kono hinga o whakatu tā maki, pia hiki a ngeia ki sopu. O ko sea, koe tau talanoa tuen he aluatu he matatahi koe na e hake ai e lotu. Ai o iloa koe whanga ko alo whaki. Na e tau whaki i mai ai e aho me e ai misnareo alo whaki mai o hake mai i kolomotua. O tāria o iai pē ai ho eiki o kolomotua he aho ko ia. Koe motua kia te upehe e au. Sa ia wai. Hiki ange tu anga kasa. Mea pango peu kai ke mea hene whakafofonga no pere hapai e sea whare area. Hiki ange mo wafu. Hiki katoa ange u mea kotoa hiki ange mo apfo ou mo mea. Mo hiki kotoa ange ki sopu. Kai sai au pito tonu e tau tu inu alofa. Ei, whatontot malo whafofonga. Koe kasa pia na whe mau te iki. Koe apia kou sai pe ia. Paka uhinga foki e ria kono sopu. Koe ngai whetua u kai ke no fo. Koe whetu kono utua e kasa ia. Tono pito whafonga ho whatontot. Whaponoi pe whafonga. Malo. Koe kasa pia na se mau. Ka koe whakakau pe ia. Fotu mai ka inga. Ako wea mari e foki ko whatonga e au e whakau whafonga. Ako e kasa. Ia i pia kai whanua ai kasa na laktu pe. Ana wiwiri. Pana pe kono foi pana ukore ke hike kasa. Koe amo ako tisilete laki tupe. I lope kakai o kuiai hono nunu. Kana wiri taki at pe na toro nofo. Tai pe koe na nofo ai na tohi kore mana tohi wharearea. O se asmei wharearea. Hiki mua e amoa kuia nofo. Tuunga kovi o na hanga pau nofo. Ape unga ke mahino pe ke kakai whanua. O ko he kai ke tuko ai wakaka kakau ka whafonga ko pau ke mo whai mea koe te aku le oi kakai. Kai kore pe whafonga koe kasa. Ka koe whakaukau ko mea pure angate nau toki. Wakai ki ai. Hoka tu tau e tomatapu tātaha. Pea minista ke ngai ngau na lai. Se koe pesta taha. Pesta taha? Ia. Ai tano kan ki he pasi. Koe koe ngai kolo pe tu he ngai tu a kolo ko ono alo fanika ko pe ko pala ma ko vi. Pe lava nei o ai ha funky whakaivia ke ngai pasi ke na vel tuna to ngata I a fo ma. Na wa ha funky whakaivia me po ngai ko ni ko e puranga pa mo pa wharearea ke o mau ai pehe I e ange ki whakaivia ke he pasi ke lere taimi mo ki maa ange whanau ako. Ko hono wasea koe o ko mau inga ia fui fotu kon koe ai koe kotoa o ngai kolo ai me kon koe ke kau whai ako. Ke totongi koe e puranga po kotu koe mea isiu ke tāno he taime patseti. Ka ko mau inga ia he ko hanga mahi no. O ko lahi ka oene unofo ki apia ko a panrolo tokon kono whakalere. Ka ko mahi no I e kusio koe maha koe pura koe ni e nima ko mawhengai. Ai aluatu e kau whai ako hao kau whai ako.
no na to ki me ko kusai no anu no ke pulanga ke no alu ki na to ko se fa malanga fo ki e kwista ko ni ki fa lo to fonwa ai mau inga ya ko kon fai apan lolo ti ai ko wa ko ki asi ka ko ngai fonwa mahalo ko tu hang ko fisi o ku totongi na to le ka fai ako kato ke wa te na to unu takai ho ko na unu ro pe ku hala e tau mape ko tau finga ta to ke ko si fa na ngai apa ko ke mau na ngau kai unu ka fai ako e ko uhinga e na apia ko fa na o ko uno ko na pa no mo ke ta ni hong futa e ku sio ko ke ka fai ako ko na wa pe tu nga fa ko na unu na to ke ngai fitu han ko ngai apia ko ku na ka na wo ke ko tu ko fi fa ka le ke fa ka to kang ko hi ko ka fa ko o ku mau inga ko ngai o ngau fa apia ko kia ka fa ko le o sta mai thank you ap ka ka fa ko na ma o tu nga fa ko ke ton ke fa ka le ya ko apia ko me ma ngai ku mau fiu fenga ke tari thank you QAP ai u tu nga fa ko hi ko ngai ai ku mau e ngai me ai mo me ngau ko ke fa ko te ne ma o ai tu nga fa ko fi na ko tu ko me le len ke fa ka mo ke planga ke fai i he level ko ni ki olunga ko tu sai te mahalo le level ko risi o ku ka ko stutu ko na fai na to ngai me ana ko ta ko ki a teknika re ko tu o to tom ki ai fo me kon fa si se ko me ke sonne he pesta fa o ko tu e fa fo fonga mo se o ku ta palasia mahalo o ko fa ta ta wa ni ke me ko ko e wa he ko hange ngai fitu e ni he ko a pele ko la ata ya ka ta pe ko fitu ke pe he ko hi ko ki fitu ko u hinga pe ke ka kai ko motu ka sia ka ko fu ka u ku e fu ka fu mota i fo mai no mai ke fare ho wiki ko fe ko a pele ko la ke me ke ai ye se ke a pele ko la ke fitu tam ke no ke ya ko no fanongo ko fitu ko a pele ko la e fi algo ki dai ke pa algo o atabe me he ho wa fa ko mata tahi i kai ko tu ko hanga fa fai ba nai ko tu tu na nga fo o ke fare ni ko tu na pe ta ko ke me ke fare ni a pre ko ko ka ma to hai ni na wi lo u hinga na ke ya ko ta ko ya o na wi lo pe e fi tu ko ke at nai ata o bi pe ke ti algo ki ta ke a fa na ta pe ke sapate kai fa mai na ke fare ko hotel patatahi ko ha me ko hange ha hotel nai mo ha fai anga fai ai fai ai na ke mau sapate pe sapate o mata fai wa pe kai ko tanga no ko na ke ta ni ma ta ko ke ya ko tonga sku ko fanongo ki sio ke ka kai na holo ko ki he fitu o ko fa ta ta ni ki ngai sone o ko tu o pe he ngai sone ku e fu ka u ku ka ta mata mo ka huku mo ko hunu ngan ko na wa ke sone ko ta aki aos na ko sa ke sone ko ka wa e wa ia pa ko to fe e fe nga mai ke po nga to tai ke tu ri na to ke na o ke na moa o ta ta no fo no fe tu mo na ko lo ka tu ko mo ai ke ka e wa he o sia pa ka ke mau ma to ke o fa ngo tai mai ha ko ma ale le a u ki he u o ko ha pe fa me ko me ko nu fatao tu ko ni he market tu mata mo ko ki tu ko me i he ko e o ia ki ha pai ko tu o ka wa ha pai ta hau ha pai ta to mo e wa e na wo ko ku finga me ko re ke puranga mo fa mo ke sone i mape i o sone i o tapu patu wange ki va henga office va henga ke na ure o ka tu wange ga hata ha ko hata ha e fe tu ko ya pe fa lo ke mo ko ya la noa ta fo kono fitu o fa e ala no holo ina soni ke malo se foto ka po ko e ko to ke tari ali bo ko ti ke o di fo fa lo ke i ni ya te vita fata fi bloka u le melan fast matin ta puluelu e sa tu valueke cruzi lente mai kaione e mistanga ngawe lalahi e mista folwa ik premier leo mi sta van odi mi sta na fort fono ik mi sta no we ik was ataka mata mi hui ik no pere ya ngana lo to ke to ngo ful manima ko ke lo to ke fa me ko ta hi ni ma ui ga ha fo ha lo to ki ai
se malo hoi ko pe mo ke tau ki malo lo pa tau foki me pe au fa se tau ka tau ki malo lo